We will continue to lead you to make an informed decisions. We will continue to shape your understanding of issues making headlines. You can be rest assured. We will continue to illuminate wisdom. We will pump it into your mind. We will speak the mind of God to you. Oh my goodness. So for and on behalf of the solid production team in town, a team led by Adwuma-Adwuma as the executive producer, Adwuma Kofi Mensah, Kobe K, and Abili Man. Oframi or Boba Ofori Amanfo. For God Encountery, we back on your radio. Yeah, it was so. I don't pense ya that's so am I kwan ewo wadwumanim. Yeah, that's so am I kwan ewo fie ho. Yeah, that's so am I kwan ewo wafuo no mu. And it is said they be e kan one no. kemu.com. adwumamu.com. efieho.com. afuomu.com. baby o am I kwan www.com. Anope ya dase bebre wate. Ye koso asre nyankopon so ntena ni mu nkyere onka wo ho na nea wode wo nsa besom enye nhyira empire bo papa ne de bia ye tena ase ya sra de ma o se untie radio no na radio ne ma medane no me mfa ma wo asa untie radio program na sign a lead you into temptations. Untie radio program na sign a lead you into a whole lot of negativity. And on yet now, see, I see the bia bompa say, Yensem will resonate with you. Yensem will be of positivity. The bia yet now, see, yes, this boundless program will ignite your energy. Ebe illuminate with wisdom and understanding. So that's here. Ye ke kambro funa bomu atutu bia twene wo so. That's ye didi agro. Na hoi. Etiano Prince ya das wate. Yes, nyame. So onko so na onye yenkese ye. Hwe baby ye duro de ye betwa wo de ye bewie. I'm telling you. Me say urade de ye betwa. O de ye bewie uni vim wa ho. I had ye vim yazo. We got vim. Sorry as e. Nti said ye tie bi urade de ye betwa. Hey, eduru baby ayare ye beba obeye mre duru baby obam bebu. Hey, eduru baby kure be wo se na wuwie. But I am telling you this morning, urade de ubetwa. Or de ubetwa pokoko no. Afi watamfo omu hu January, February bepem sabre. Na wo mo ka se abrantie we. Afi no wantwa nwie no. Omo adwene nya urade adwene. Wo mu nsusu ye nya urade nsusu ye. Ani nte urade de ubewie. Sanya tibia yire so kire so se de nya gidie ni ahotoso wo we mu se onyankopon wa firi ni mo papa se no wo de bekwa awie papa and enti ya no nyamu ahotoso. Today happens to be the 11th day of December 2023 ene eye dwoda bronya bosome no ane da so mu no ene ntu bo hu se enkane ane blinky we kire ho sa Merry Christmas, Happy New Year, Merry Christmas, Happy New Year. And once I know, yes, Kosana yekum na yedi nefa ho to awrade so na eyire so kire so seden ongu wani mu aseda. If I tell you to so na fe ye wiem obransem se ne bisi akone dem no wadaroma ye de ama eya no ahye ne so we broadcasting live from our national studios here Akua Frakoma precisely wa chima boabo. If I tell you no we pu mantem nti wi ase afa na nyina betimi atie adwumadi ni bia eye www.ahenkanfmonline.com. My tune in modern Ghana Zane Radio app, Ghana Waves up.
Obeko Google Play Store and I say App Store. Now I download the apps and now on the apps and what search for Ahenkan. Baby, I will be able to meet you. Me patch you more breast in the basic one of them no adaroma. Yem fan trust on fama. Yes, streaming live on Facebook and on YouTube. And it will be to me a journey and we'll now do commenting so the go as the radio yama free a film fitting as here ebe pim sabre. Now the nina Eddie Aya said that catch the radio say ewurade me das yo. I tell you, my brother, some man pay free sabre akopim enwumre ene bronya bosome ne de to so edu baako ene ho amane bo ena adehye ye de ma wo no afei ye nhya ase yi ose anopa yi ade se upeja wuti hwewie mu abehun sa se nsuo na abobobbo chenku emunu na light bi no aha ose be ye sa se bi munu na bi asabobbo chenku bi enya beto bi batoboa na ho de ni soro efri no ndubrem kokopem prem to bre no o kire se awia ne betwe ne ti na awia ne bebo botro me se awia no ebebo botro ene awia no ebebo botro ene ntia na wa hye ne nso e de amayen ebia na wuti ni ahoden te se yen no mo a e ba che upia no apeche na de ahye se na ebe ya awia no a ebo apampam sa no enkonkofa wa ha obia emfa emrew afei anwumre nso so se men kan kire se ade a ewiem ebedwo ewiem bete han ama ewiem aye kama pa enenti ya no hye ne nso de amame ye twetwe akwa akira bone tofa de amawa o se men kan kire se no pe ade se ewiem no ase de nsuo no amunamuna bi cloudy bi no beto ento oboa onto na hodin ni soro sa oye papa keke na mom efri no ndubremu ko no o kire se wia ne be yi ne ti na ebebo botro na fe efri no miensa no nan no nsia onwunu edwo no o kire se ba bia be din ama asromomfi badwa mokraman enya dabre ni ti ya na wa hye ne nso e de amayen ewie mobren sem se ne bisa kwene da mu na no na busua wadaroma ye de ho amane bo e de amawo no na womi o se de yen Ghana adisiye obomba ofore amamfo emamo atre ediba Ahenkan 93.3 FM. We don't even get me. The baby of the world. I want to do. Never go at it. Hey. Ose bonzu. Meko na mete na wate. Anyone beko. Onyankopon obofo ye bofo pa. Na watwe nyina nso de asem ne bi de aba. Asem ne baba beboa nipa. Ebe yi nipa de afiri wo ha ne amane mu. Na ede na kotena bia foforo ene te bia papa mu. Onyankopon obofo ye bofo papa. Ode asem churodo. Nia womfa hwe emfra ye no. Na watwe nso so wode aba. Na ye beka mu asem de akira adasan. Na o mate ase se onyame ye nyame. Ni nyina mu oye nyame. Na watwe mu awurade nyankopon se men kan kira wo se ono onyame wankunwo a otiasefo odasani onipa oyekwa wanti wa ho me se onyankopon se wonu na nku a ne nipa beye bia no mo kire o mo adwen nya de ebefa unless se onyankopon akumu so onyankopon ku a madam wo mo be ya
Niana me come asem say emfon. Omo be ya. Wo mo agina tuo no mo nhihye nyina e be tonsuom. Tani na no nkrofo ne campaign tonsuom no. Be se nkrofo ni nsusue no mo nhihye ye apam se no mo pam utiri so ene niema keka ti. Onyankopon se wono na nkumu a se wono na ama ho kwan se de omo ye ni mmeremu a emmem wo mo betre o madwene eduru ba bi a omo be kancha ena no na ayi bala bosom wontirim ye won de dwe akukuru kusem ahantan bi a no ne da na die ti ha Bible say onyankopon honhom edai ne ho adi Elijah say muntwin songu janim Obi tia no wakasa no na opese oprove kire mo se onyankopon bi wo ho no mo a ono ensu oto a wo yenyame awie egba a wo yenyame ade ni nyina mu yenyame na sa onyankopon no e na obofo a wo soma no na awotwe we ba ye no ebeka gu masum ketekete se okwa akoka kire atiefo etie ma che se ono nyankopon se wanku wo mo a onipa be try but oboa it will be in vain. Womo beye batanyi yi won beto yare ntu ka se tie womo try ne da ebu ono a house on air wo ye program say no omo to ba na abofo no so ye ho adwuma na nyankopon bie wani na wo ma wo hunu niema ni bi se ne be ya wo bekoso anu hunu so wo ye nyame a wo so no kan ho nti duru ba bi a womo to ba sa no nyankopon tum bie wani se hwehwe de nkrofo ne kire eno kra eto da bi a womo anu omo siri o omo ye adwuma te se ko bi ke ya me ne te dem ha no 24/7 to de bia wo mo kra no mo di se adwuma no obi prawo o prawo nyina no sere kire wo oso wonsa ase de wo chia wo no ho omoa wo ha no no de ne bowere no di mian no ono kro no asen sere kire wo e normal o yiri abeti ne dakete so ukunu an dakete so wo ma no mugu dem a wo mu ntina no pe won na ya wapie oso ko pe bibia beto pono so no wo ma no a o betumi akeka niema bom amo aso aye she madam but ni nyina mu no ahotoso ba ko aye de nam ne se onyankopon se wonu nku wo a de saafuo ni nyina beye no nya de a ebeye adwuma onu nyankopon ma wo ho kwan a eni nti na anu sei na bronsam ne nam okotire no abetire ene oba be hia ye o be wura be bie nyankopon ne machia wo mu di nkomo hole mu nyankopon butu soro ho wo de ne nsagu atwene no so no hwe no din ohunu se bronsam so awura ho bi no se ko bronsam na ha de oba den wa ha ene so miwura ma chinchia me no chinchia na de ma be pie ha no na tie ha de ema anapai obofo no ka kire wo ne mese so onyankopon ma ho kwan a ne onipa be ye bia nya adwuma no enie ti ha Bible say wabra bronsam susu chinchin ya obepie ho no eyo onyankopon ne kofa ne ba Job ho topic e ba ye it wasn't the devil mo a mo kenkan Bible no mo amakọ theological school ni hwan no monko se mo wire fi ya mo san konko monko check mo archives mu na monko reflection mo mind no na mo hunu se de ye ka no ni bresem pa ayu nyankopon ne kokofa sa topic ne de ba ye say we have to talk about Job. It wasn't the devil who brought up topic about Job. Fashe witirim enti Job na mo of friend say bro nsam na yen wo be pie dem ho no nyankopon bisa ne sakrache wo no e de na be pie no so tiewu de na be pie no so me de me ma chinchin na de ma be pie ha no so Job wasn't part of his mission. It was God who brought the topic of Job up. And sana bro nsam sa branche we so no de nyankopon wa na aso ne so eni nyankopon ma ho kwan he. Listen to me. Same way, it is open for so many interpretations. Obi betimi aka che say na de ne nyankopon wa wono no so obenwe yen obekan ho obebo ye ho ban ade na oputi ne ba up for trials. Ade na ohande ne ma over to bronsam. Onyankopon pese wo kire wo say nea wo ohonhum betumi agina nea wa ho odin betumi agina eyo how no ene beba wo so onyankopon so ode Job ho asem ba ya wo mo kan ya
owi achire oka say okay megyae ne de ama on ya pe kokoye na emom ne kra de ontumi fa nsa nka no na no nche so onyankopon no ne ma onyankopon do ne ma but o put up that scenario sa biblical antecedent no e wo ho no mu to guide yenya yete ase enne say onyankopon tumi eso na so onyankopon ma ohaw bi aba wo so a opeso ma wo te ase say ohaw a ebebu nkama fa wo so ohaw a ebe mene wo no enya dia obema ho kwan se emra se ohaw ne bana se wo untumi nyina no a o ma ne ma wo so eniti yare a ebo wo no yare ne beko yare ne nku eniti na aba wo so he ade bia wususu se eye challenge eye trials a wonam mu no onyankopon nim se obetumi agina no na wadi so enkonim eniti na aba ba ode aba wo so no opeso o kire wo se ono no wana henie mu no bibia eduru ba bia wo se o ma wuhunu se ne awerɛho te eduru ba bia wo se o ma wuhunu se de ani gie te enu nti na nape o se yenka nkire wo se so ono ma ho kwan a enipa beye he ye de wo bekɔ eduru so ye de wo bekɔ bosom so ye de wo bekɔ ba bia but nia ono awurade ebema ho kwan ene bebem o ma ho kwan a emem ene ti fa hye otirim yeah the sports to aso the amount Ghana adisiye Obwomba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM Nyankopon ya aduma ochina ye ha beto asem no so ne yedi ho nkomo dia kwa akire so ate ase a very good morning going out to you show money Charlie we are too much Enti be ba cho e di siara fe akwa fast pause said the amount omu wia e be san ba ne e beto aso e the amount so I say ofra me obo ba ofori amanfo dwumadie ni din de maache which me aka ho free sa break up him say no pa no ndu ebebo eyi nyansa sem nko ho nkomo ene ye ba bedie eyi nhira ho nkomo ene ye bedie nti wutie radio no na urade asan esesan wa brabo sa pepepe ene ebotae ne tie wutie radio no ni asan etwe wura apam ni mu apam a eno na awurade de kai ne mba no na won so so obenya apam no mu mfa so awurade nka wo ho na onti na ni mu nkyira wo sports up next This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Sports Jagum Nano pay Adeshimamba Ghana Mamba Yama Munina Kwaba Surunkubiu Embra Ahenkan 93.3 so yatenase agudi winsem yatunu din evidence based sports presentation in the Asia and the anope midin at the Joshua Kwabena Ejenim Joseph G Obetin Kamen Fasida Emma Jubilee Hospital so yazime da gudi winsem no
enso brano pay nyoma enkoye our body no mo wa o tinka say yes o yade ankasa dia BPM Jubilee Hospital na fia doctors na net for engineer so enhwemo yare wanyina enso into enira ebia oba lab na pese be ya ebi ho so na pharmacy ho no mte dra pato bia no bunye bi enso ato ewo Jubilee Hospital postdental care abadama emana omo afafuru no ebia nyinse no unyo hobby e de fama fa bedanye na fia hwe into ase one time emfa ema afi theater enso ho no ebia surgery bi anase operation bi na oya ebe ya ma kama na bibia nso akoye e de ama maternity no enso aba afi ultrasound and afi electrocardiogram machine enso aba when scan biabi ye twa bi e de ama ma chire enso aidin afi ebia de be chire wadwen so yare bi etetew ade be twetwere obo uhu ba bi a wonfanfa uhu nia onya fa be dan kanso ni tine na fo monhwe enkan se o kama na afi so ha no nyina enso emfiri so wani ina ohwa dia uhu ade benwa uhu we chire uhu a fa be dan Jubilee Hospital ye hwe akama amafo wani no so no yes kama enso e de ama afi ebia osen na kales bi enso abemu ebia ne no osen no pese utu anaso pese o hye o pese o polish osen a your dental clinic hon o de wase bedanya ye hwe aka ama aye edi ama na bibia nso akokama edi ama diabetes na fi hypertension for no so no ya dia fiela no pa bia no enchechire enso ekoso edi mamo anu ntino mamo yare diabetes and hypertension for no mumbe na fi mbagin chechire na bibia enkokama emfa emamo kantin wo ho ebia wo dwam wo fie na aduane enso atwadi dia eno ane Jubilee Hospital ye canteen so oba na insurance ukita bia ye beji na ya hwe uhwe chi akonya na se ye wo eye odan babu road dia so amantra bridge ni so ehonum ni wo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Ramen Barbering Saloon etin haircut biabi be pim akache na vien you kama na bibia nso enkoye emfa ema sell ya kwala pani abruana peso you tin bibia kokama de ma dia enwa ene Ramen Barbering Saloon etino haircut biabi ye twabi enso edi ama amache enso aidin ebia nso no uofie opese yen to na moba fi be you tin ofie edi mawa number ni enie 055 271 6777 055 271 6777 and 020 840 0859 na oni Ramen Barbering Saloon enso edi enkomo achim aboabo bompa junction so yene fitting shop no na ebo nhwanim odan Roman Junction yene misasintim snifie no enso eben ho pe afei Festus Enterprise enso aso yasen na ene eso ma efie de eso ma dwum eye de no ntino say decoder na opese otodia BPM of Festus Enterprise na fie mo binato odi ne ebia multi TV na open DSTV Star Times Canal Plus AD Plus komoni bi na opese oto na so opese recharge a BPM yakache na fie hwe enyema kama na bibia nso enkoe emfa emayen patemanum de Festus akache na okwa na say ya ton eye satellite na fi terrestrial decoders a eni da wono ma esan ejan na so TV ya di bi aba Hisense Asano LG Samsung na afro nchema Nasco die ebuso e Festus Enterprise akachi TV amount ebi ho Samsung decoder sans so no obunya bi na wato ebe o decoder no TV ni remote na asai anasa ira BPM of Festus Enterprise decoder bia na se remote bia de ye mo bi na wato no bia so akoye e di amount afi esin so etunton bi ankrankran ebia school bi na ubie office bi na ubie na pe esi ebo adwuma pa dia BPM of Festus Enterprise na fi yemboa enso e wosa ekwan no so yenoma no ne bo e form esan so e papa say ye toma na afi asan be fixe e di amawa o ha bia embe chire biu ebia de no fa medan yen na emom odi kodem bifufuro ama na be fixe ama fort aba ho a eno so no yen yi mu ye yesefa fort ne bra ne enhwe ensese mu ama fort no enso entu enhira wo hwe chi akwan a
old Messi sport no ya no na ebo nhwenu mpempem de ye fe Nanes Palace yes anso eben shell filling station no ewo Achimda 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na oni Festus Enterprise edi enkomo Beni Tomoli eti machine achi epepian voice na atum amaye na fe Raymond Asheteruat enso eproduce show no from afar. Yes, Samna say nano pay and from our say and favorite Ghana Premier League match day 14. Now 3 area games outdoor brina and so and a to Ghana Kupima Nations FC Etranfie. Almost academy no and Biana Stars at Kanubako and games Akacheno and so Etos to be United Etranfie. Almost Shekano and 9. Emma Akalans and to me Antimada Braka. Brekum Chas Etranfie. Amo boy Kanabaku Great Olympics in so and to me Antiakano. Hato Folk and Amutranfie O Kumase Babanya Sports Stadium no so Eshe Mienu. Eba Kumasi Asante Goroko eba te kana bomakana miensa na ese eni Sudan danepa na ese tomo enra ko pima Legon Cities Etranfie amo she kana miensa atu enso ete kana bako enso treman enra eniaman koye amo Etranfie makala United ko chomfie ebo makana bako a amo ntumi ante Samates Etranfie ehemienu ama Heart of Lions enso ntumi ante kana asat na table no say ena esi ete Samates and so we decline with a 26 points at Diana Stars and so at Tosumino with a 24 point is what Tamaba Tosumiansa 24 points and a good top United. Amotosu and 923 point Nations FC and so at Tosu Enuma Amukuta 23 point in Siano a Brekum Chelsea 23 Kumase Asante Goroko Etosu and so 22 points and a good top Legon Cities Etosu Moche 18 point and a Heart of Folk Etosu and Kroa Amukuta 16 point Nasel Fono say any city 16 position out to you. Kuta 14 points and a Fabian Ghost Stars Etosu Edunson 12 points and a Heart of Lions Etotua Kuta 8 points. Enra super class no Ebaso Kumase Baba Yara Sports Stadium Sena Kofedi kan kache no game no end 2-3 in favor of Kumasi Metema Asante Kodoko Boboko no. Now after the game in assistant coach Edma Accra Heart of Folk Abdul Rahim Bashiru enso don kom kakra ejaye o se adekra na se amboma ne team no omandi enkunim ene se after so much go no the team eloso air concentration. Now this kind of matches they say oba wunya physical afi mental toughness na boa mo timi edinkunim na so nkugo ya abade omo betu ache na for next game against Nations FC na prepare ye na so mbetimi nyankunim dia bi enso edefi Nations game no mu ana. We lost concentration, and in this kind of matches you need physically and mentally toughness, you know, so that's exactly what happened. We lost the concentration, we lost the focus. This is a game that we have to relax and enjoy it, and I don't know, what I saw was we lost concentration after scoring the first goal. They punished us. I was so surprised because I know it's a game of win, you know. In the first half we're supposed to end the game in the first half, so I don't know what happened. Like I said, this game need physically and mentally toughness. That's exactly what we lost, and we created the chances, but yet still we didn't put the ball inside the net. The feeling was good, you know, but just that we lost it. So it's like a bad day at the office, you know. We are never say that, so we go back and work and come back. We assistant coach Adema Accra Heart of Folk Abdul Rahim Bashiru nenkomo ena ode abano owiepe na assistant coach enso Adema Kumasi Metema Asante Kodoko David Marvin Okru enso ekasa edefa game no ho osi sia de ya consistency no enso honom na football de full of dynamics and intino bibia enso etimi esi ose enra nkunum bia Kotoko enya ye de ebeboa pepe Kotoko ye ama tight no omo so metimi afight or see the new players no once a players no commitment unity aba enunti ni best 4 games near na se bobo ko efen Kotoko omu wini edeko omanim no. It's all about consistency. You could see that for some time now we've been performing and we are keeping the consistency. I think I would like to thank the fans also for coming to support us. We are really grateful. Gone are the days. Football is dynamic. It keeps changing. So that's the difference you've seen today. If you see, we've been playing the same thing for some time now and we are getting the result. And I think this will lift us up to fight for the title. Finally, what have you learned about your players in a pressure game like this? Yeah, I think it's their commitment. They are very committed and the unity among them. Thank you very much. That is what is working. Thank you too.
Wey David Marvin Okru assistant coach Edma Kumasi Metema Asanroko into annual two teams na assistant coach ne ebo adwuma edemoma David Marvin Okru enso eche Abdul Bashiru ebo nesu enso ewo ensuom na after the game no man of the match eko Edma Steven Desi Mokwara Abranten Jan naso 3 goals akotokoshe no ohyemu mienu esanso ema 1 assist man of the match no ogie na osi eye so amazing say wetimi winning man of the match or see game ekos no I chances are on onya ya na kubetumi ahye se 4 5 6 7 kra na so se no de ehu ehia ne hu hia ne se team no enso bedi nkunim na afi kotoko enso afa ntuma pa e de efra. It's really amazing. I'm speechless. Like you see, scoring in a derby is a great feeling. A derby is a derby. It doesn't matter how you score, but a win is a win as well. You could have had 3, 4, maybe 5 goals. Yeah, basically that's what I was looking for. But derby, you don't have to score much goals, but just get the 3 points and make the fans happy. That's all. What do you think about the atmosphere, the fans? Oh, I really thank our fans who came in large numbers, and I really appreciate their effort. And we believe that through their efforts, we are going to push hard. Thank you very much. You're welcome. We Enra man of the match Bobo Kwefana crowd so folk and Kotoko game bass no Steven Desi Mukwara. Yanda ni emfio na fe yanko former player man heart to folk NFA team a fene brekum Arsenal Boboko na branch fene Frank Yaboa enso de nkoma akra de Jada fa Ghana Premier League no ho a wasu be piemu ewo emra no mo omugina musi akan edema aya heart to folk na se ohwe players na ba to isi ade Mukwala nom NFA intangi nom ne lenda nom de ya oso mo de no omo mature players na se omugina mu na so ye papa wasu first no down ni ekwa heart to folk na se dombo temu gina mo bobo wo say yes players pa ni oso de toto ene de hu dia na se akom ekokra emuche because over time na me hu ni say players and mature players wo esi ni kra because we first na mature players pa wo pa enedie emse nkra na doso o ka see football ya den nkra na ebonti wo be nde no awe ne sa. We ayan komana se former player de ma heart to folk Abranti fan Frank Yaboa e de jaye Yempiemo or the CAF Champions League no group stages match day 3 adia games no chase efiada no El Ali etna se NCI Belouizdad enso Edi Bonia goal anto obi atenemo Mediama Sporting Club etna fie Jonathan Sowa eto atena ba ko Edi Momo saso na Pako Mizwazwa enso etika no Edi ma Young Africans Boboko no afero nchema eto di Sahel enso ehye bako ama El Hilal Unduman enso entimi ante Abranti fan Jacques Mbe enya go no edema etwa di Sahel Saturday no games no etwa so Joanin Galaxy etna se ama Asek Mimosa etwan ekanu mieno ama Joanin Galaxy omonso omantimi ante Sankara Karamoko Abrantia obo 2 goals nya enso edema Asek Mimosa FC Nwadibu etna se oni TP Mazembe di Bonia goal anto biatenemo Esplanade Tunis enso etna fie oni Petro Atletico Edwin Tamsoa enso no goal bia entimi amba Wydad Club Casablanca enso ehye bako ama Simba entimi ante afe enra one game eba so Mamelodi Sundowns etna fie on Pyramid Equity ya godie obia anshibi Udani remu our Confederation Cup no muso andra games outdo no eto jama de 3 say ena esiko Zamalek etna fie sheka no bako Zagrada entumi ante kano Abu Salim etna fie sheka no bako Amazoya for enso entumi ante Rivers United etna fie ebo kana bako Club Africain enso entumi ante Andra ena se Academica etna fie sheka no mienu Dreams FC kwachomo ebo mo pew miensa na se nema ekoye edemo ye papa Al Hilal Benghazi ametna fie shemienu ama Super Sports ento etie ekanumba kwa Eras Bakeni etna fie ama shekani no ama Doubles entumi anti ekano ena fio dana USM Oje etna fie ama so ebo ekanumba ko ama Future FC entumi anti na Friday no game eba so Kumasi no na ye CAF Champions League Mediama Sporting Club from Ghana omne Young Africans from Tanzania di Buania game no end 1-1 draw no na head coach enso Edma Mediama Sporting Club
Evans Adote Edinson kakra etudwa ochiremu ese draw ne de aba nanso still na competition no mediama ewombi ohwe table no so na ohwe pointer obi akita emu obi bia enkase mediama omuntimi enqualify enkonim senior young Africans eba Ghana bo draw no ometime wurum o Tanzania na amabo draw na so munya nkunimdie enso edefie Tanzania. Evans Adote nkomoni. We are still in competition. 5-4, 4-2. They drew against us here. They drew here 2-2, one another. We can also go and draw them. We can also go and beat them at their own backyard. Football is a game of uncertainty. I'm telling you the truth. Don't write us off as I'm speaking. We have the hope that we can also go and cause a surprise there. That is my answer to your questions. Thanks for your question. We've been working on set pieces, defending, attacking, especially with this week. We worked on attacking set pieces, be it corner, be it throw-in within the final third, be it free kicks around the penalty area. We did work on them. But football for you, we are attacking, the position is defending. We may cause a mess, but the coach has nothing to do. If a player is maybe hitting the ball off target, you all need to go back and then work on those weaknesses. Enti we enso sama coach Evans Adote of Mediama Sporting Club editu yanim na after match day 3 no say na table no esi etie the CAF Champions League mu El Ali of Egypt we edin kan wo table no eso of 5 points Avenotos minu no AC Al Blizdad from Algeria of 4 points. Mediama Sporting Club from Ghana of 4 na for Young Africans enso every Tanzania ono so over 2. Next round of games no say na ebesi akọ 19 December and I see I believe that etnafie na one elali ed abone na for 20th December Young Africans and so Mediama Sporting Club awentamso yena ni remu au former player no makumasi asante ro kwa Kesben FC Abrante fa na run for us enso nkodi nkuma kan fe for mo emfema anano ada anodo betu dwase esi ade ntumi enyina mu esi akan biem na ne football career na no ade de bibia enso abawiye na ode nkoma obi enso de abeja oso ne de odana so twenachi na so twere ni ehwenachi a na se adan sunye papa osembra no gyinamu esi akan kwan apaso hyegosu no wantumi anya ne ye na fa aboafo so ntumi ambo ne ye eno ana ama ono wantumi a chibi tizeden ko pese o chibi a football mo beka branch 2017 and 17 okobobi ama ne ama ekoye de man sanso na 2009 enso okobi blasters obobobi kakranka say ene nkoma branch e de ajaye the first place to make us what I expected in football. I really achieved it. I know as a personal player, my personal opinion there, because normally I was very good in my early age. That was the youth tournaments in there. And one reason is that when I sat down to assess like my career, these agents so hard, but took a very huge part because you know, my early stage, my net team told me from Ghana after I'm 17, an agent told me from Tesco. I was now the player 17 by offers by including Real Madrid. You know, Real Madrid. The agent, you know, by Campo South Korea. I'm on the traffic, but he gets square by Real Madrid. He actually said, I'm so much in love with us. It's here, but he back to Ghana. As an actor, often I'm never been for the name, but no more who's there. But if you don't know, so no. We komana say Abrante fan run for us say Ediaja and ne anopai ne na ne remu our division 1 league ni mu a that's zone 3 games outdoor to Ghana atwe ye atam de bisa transfer ebo kan ba ko na God ekocha mo ebo no miensa Vision FC transfer ehye miensa Hoho United etie kanu mienu endro akopio mana Sakati All Stars transfer ehye kan ba ko nania enso ehye ba ko Home Stars transfer am ehye kanu mienu ama Golden Kings enso entumi ante kanu ma dabraka boboku a ye fa na Kings Palace Eshemieno Okwa United prayer amantumi ante kanibi enra kopemu ewatem da Sports Stadium na sa tim da Kotokuru House enso etena fie ebo kanaba ko ama Koforo Sympathy enso ete kanaba ko susubiribi tena fie amhye kanaba ko Still Believe entumi ante Ankuti etena fie Shemieno ama se Accra Athletic amso entumi ante Yakonkofo Nkroso na yanhyase mfemfi German Bundesliga no match day 14 results PFM by no say na esi etie Hoffenheim ehye
mmiɛnsa ama Bochum te kanu baako Frankfurt ɛhyɛ kanu enum editia Bayern Munich ma Bayer ɛte kanu baako 5-1 in favor of Frankfurt boboko no. Heidenheim ɛhyɛ mmiɛnsa ama Darmstadt ɛte kanu mmienu. Union Berlin 3 Borussia Mönchengladbach 1 Werder Bremen 2 Augsburg 0 Wolfsburg 0 Freiburg 1 Dortmund ɛhyɛ mmienu ama Leipzig ɛtia na kanu mmiɛnsa afei ɛnora Stuttgart and Leverkusen game no ende 1-1 FC Cologne anhyebi sa enso na Mainz 05 anhyebi. French Ligue 1 ko piamon pay etrafie ntumi anhyebi Lens enso ntumi anhyebi Rennes etrafie hyebako ama Monaco ko chombo de kanemienu Paris Saint-Germain etrafie hyemienu Nantes etekane bako Nice etrafie hyemienu ama Reims etekane bako Clermont-Ferrand etrafie ama ntumi anhyebi Lille Metropole enso ntumi anhyebi Metz etrafie anhyebi ama Brest ko chombo de kanemienu bako ama ntumi ante Strasbourg etrafie bo kanemienu Le Havre etekane bako Lyon etrafie ama shekane miensa ama Toulouse ntumi ante Laurent etrafie ama shekano enan ama Marseille bo kano 9 ama Laurent enso etekane mienu. Match the 15 our Italian Serie A na Juve 1 Napoli 0 Verona and Lazio ende 1-1 Atlanta shemiensa ama AC Milano enso etekane mienu. Inter 4 Udinese 0 Frosinone and Torino obia ntumi Antwerp Monza shebako ma Genoa enso ntumi ante Salentina tenase ama Bologna twaneka ni mienu a omote kanu baako AS Roma and Fiorentina game no so ende 1-1. Uremu woni pro ni muso a Crystal Palace amatena fie shekana baako ma Liverpool ekwachomo eboni mienu Brighton shebako Burnley enso shebako Manchester United ntumi anhyebi Bournemouth enso miensa Sheffield United tena fie ambo ekana baako ama Brentford ntumi anti Wolves tena fie ama shebako Nottingham Forest enso shebako Aston Villa tena fie bobako Arsenal ntumi anti ekana na pie edanwani enso chirendo ade mo na se Everton shekana mienu ma Chelsea ntumi anti Fulham ebokana num West Ham United ntumi anti Moda Braka Luton Town tena fie shekana baako Manchester City ebo mienu Tottenham Hotspur tena fie bokano 9 ema Newcastle etebako. La Liga Santander match the 16 etafi shebako ma Valencia ntumi anti Deportivo Alaves etnasma Las Palmas ebonekani mbako a Alaves omontumi anti Real Betis 1 Real Madrid 1 Villarreal anhyebi Sociedad miensa Ramayuka shebako ama Sevilla enso ntumi anti afi enra Atletico Madrid enso mienu ama Almeria tekanu bako Granada etna fie ma Athletic Bilbao enso ebon ekanimu bako a Granada enso ntumi anti game no manwie omampon enye no mbepon okay jomgusu omobo anamu brekiye okay enti eno ne sene esi eche Cadiz ene Osasuna 1-1 Barcelona eno adan me ka che kusi se game omni Girona ebone de emu edin papa Barca etna fie ama Girona etwa na kanum enan Barca te kanum mienu oda ni remu ewo Manchester City bobo konuma report fon mo Ebanesa Brandt fano Erling Haaland eno wantumi anyina mo asia kan amfa mo na coach fano Pep Guardiola ade nkoma ka de Jawsa Brandt na ohwe ni mu se na obetumi atona ni monimu ya na Yankopon Ayadoma Club World Cup to Saudi Arabia Yankopon Ayadoma 19th December no obetumi agina mo asia kan ede mom na game entimi amba na wie ye enso ewo La Liga no Granada ene Bilbao game no adikrontia na ese game no entimi enwie ni se game no ekoso na no ayade a fan bi enso ewo stance ni mu ewuye 17 minutes per na mo pause game nti ene game no toss from 17 akopim the 90th minute eno nti na nei La Liga game ba kwa Granada ne Bilbao edibo ni no sa game no entimi anko na wie ye no odani Eremu Oban Munika report for mo Ebanesa Brandt fano Sagi Nebria Brandt na kwa kopra na bedin ye papa se na nsem obetuma samba begina mu esia kan ediamom Chelsea fu onso omotena se na otwi awie ye omulusu itia Everton tima obi ahwi ni bi tima na se English FA omatom pointer omaso ahyehyehye no yade a Chelsea fu the original blue na kasa de emse no ne Everton fu no omochi Chelsea ebom ekanemu omhye miensa Chelsea ntimi antibi omte baako omte mienu 2-3-2 ene so omo yade 3-2 de Chelsea ayade 3 2-0 na omukochi na kasa yi Mauricio Pochettino over 1 billion last season e bi transfer window o say no Kofi o say January say Chelsea person mu jam na so a o mesa so top players ni bi agum o say players na say Chelsea to na Chelsea and top players ni bi anka ho dia enya dia eni ma be koyi dia mom
Mauricio Pochettino says still na Chelsea ehia more players in January. Na obesi akan e de ama Chelsea bubuku no. Yefesi. Na kwa mama minchia kakape. Ubechia ansana. Na ochina matching show no e wa abuabu. Obi mbae. Chairman, I don't know what hifa. Aya na krum. Ono onimu na ko assembly enko. Eti ochina ayade a Ahenkan FM marching on the street the election midpoint. Yedi fi eye abuabo ede aba host nation enti echina abuabo ebeye de so bi baabi anu ntine oboba ofori amanfo etna se nadwam akonjo interviews ahodo na afa ye ne assemblyman and unit committee omo ejina ene momo so da nyina enso edi nkomo ebisa omo nimdie ene omo hyehyɛ a abato a eba so 19th of December yi omo de eba anu ntine echina ye de eye marching show ni epie se na last week ye kopie mu ewo eye anamase no ye kopie mu enso ewo dan akopie mu ewo odan enkwanta na ochina de host nation achima boabo na host nti ochina no make date with eye morning show team nyina na fe ye de eye morning show no enso efi eye aboabo e de aba ya aboabo na ewe but ye nya wo studio eno nti no ye de fi aboabo krom na e de ebro nti achina tewa so din bebi a wo bia no nso betimi abopin na afa adwenkyere bia nso odi atechire bibia nso akoye e de ma we e de election midpoint ye bisa assemblyman for no adiom de eba nia yenso ye hia na afa yehu nia oye the right person ese ye toyaba enso e de ma no na afa assemblyman position no nso offer e de to na so nti achina ayade a match show ni nyina enye studio no di befi aba ye di befi aboabo na di aba na bibia nso akoye e de ama 6:30 am up to 10:30 am na oboba ofori amanfo ewie n'adwuma ya nti kwa ya kwa mami cheka kapɛ ya adwuma Prince Mark Coastal akyemda nkwantanum saa na menya no pepe so feeling papa nti no yinkyera no pe na wabiem metako ho hona ya kodi dwa no som tonton nam ti upa o de mo ayi o manu no ya no fɛ o de ma o le no muse nti ya de besia na fe ya sare so na captain in the morning enso atoa so Mr. Ebuni Forsen awo achiase Mr. Ebuni me hwe wani mene Mr. so ema good morning afi Mr. Bright Kosinya konso me chia Mr. Bunza nyachi me chia na Nana Emmanuel ajikum ofie me chia mu nyina na no pe yedisi ya captain in the morning oboba ofori amanfo atoa so
Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Obuoba ofore amanfo emamo ate Edeba Ahenkan 93.3 FM. Yeah, the Asidade be called the Amada Sports Team. Joshua Kwabena, Jenny, Kofi Ejiri, and Ben Mawuli. Yeah, twas Wama. And you are not back, come you be do a more with that. Maybe the one with the Enra. Ebi nso di wo mo de ene Jeniba and I am Bianca Same personal manager. Manager. And then I would Madame Infojo on a general manager, media general Fefi Infojo. What? All about one fair. So, Madame Infojo, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. General Manager, Media General. We are too much. Sounds like you are Rita Adwuma-Adwuma. Birthday number 28. Rita Adwuma-Adwuma is your birthday. Afi birthday number 33. Dinah Boahima. Sanso and a birthday number 30. Kodiama Mavis Enna. Nana Boating, it's your birthday today. Happy birthday going out to you. Oba Jua Papa be foreigner. Hey, monono. Afei critical echire hoba Nathan. Modi emo. Eya won so awada ne.
Sansona Inshura Ewa Wada Matilda won so sa Justice Ayensu Nanama Frederick John Asante Oye Juma Ewo Biak FM Frederick John Asante So Frederick John Asante of Biak FM, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Millicent Asamoah. Birthday number 24. Millicent Asamoah. Obaya de Papa Pebi. This is birthday number 31. Kwame Abuaje. You are 22 years old today. And a man is doing my wood up. On him, Sikapa. Sena edit. Ibisi eat it. Sansona of Faye Abigail. It's your birthday today. Birthday number 29. Afe ya boss ya ni ni din komo wa hai ene na woda Nana Yaw Akwada. It's your birthday. Afe me classmate Asari Salome. It's your birthday today. Sylvia Kwenedu onso ene wa woda ya mamu nyina woda pa onyankopon ka mo hono makoma so ade emrem. Philip Lanes Kwame onso endra na wa woda Nana Kusua onso so sa afi Felix Delans. Yesterday was your birthday. Happy belated birthday going out to you, Felix Delans. Helena Jani, Esther Ohene wa Akosia Papebi, Elizabeth Enwinam Dede, Nati Ruth Naki, Sarah Kumsen, Frederick Lamte, Sandra Ousia, Naomi Donko. Afi Nigeria for no swat yesimo. Omdi biaba. Osi e friend no Ikende Elo. Obapa Alice. Efia Depa. Faustina Insia. Abena Links. Breezy GH. Yusuf Joe. Shiramatin Martin. Adie bi entintin bi awope. Shiramatin Martin. Alex Kwesi Cressy. And I'm a classmate. Viel Oscar Dari Steven. Ni Okanta Ankra. Oswot osumi ensa. Ni Okanta Ankra. Also surrender na wa woda. Happy belated birthday. Ni eye adwuma e wo multimedia. Charity a champion. Aseye Sakina. Yedi echi ayenko. Eye ye ma munyina woda pa. Makoma so ade Erade mani mram. Ni amo pra hwehwe bia no. Erade mfama mo. Erade ma mo brenye kwa. Mu mire nguda. So ati ase Afe ye kwa woda chinti. Obra kwentu afutuo na de sun ewom. Ye de ma o. Abuajewa. Hey.
Donkey, I get it. Donkey, I get it. We were told that into your bracket into a foot in this room and paying so my yemfa Emma well. Opening, I already a shoot to Neon Queen and him. And then inspiration, you're free. Galatians chapter 6, the verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. Eddie, your inspirations, no Eddie, if free, Honomona, near TNA, or say, and let us not be weary in doing well or good. Let us not be weary in doing well or good. And Mwabamu muda. So because why papa san say ade biara onipa ye no utwa kenkan Galatians chapter 6 verse number 9 F mami Galatians chapter 6 verse number 9 me pa talking kan baby awu bia fa na kenkan fa na kenkan yenko o say and let us not be weary in doing well or good. Eno ene ni anopai ye de enam ya be kan brofo kasam ye wi ane de aban yankasa ye die mu na afi ya chirechirim na ye kama enti Galatians chapter 6 verse number 9 no or say and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. And let us na moma yemre papa yemu na se yen eden apa o se na yen apa aba a ye betwa so aba ne brem. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Na moma yemre papa yem mre papa ye mre emre papa yem koswa ye papa no a wo ya papa nyina nkofu odi atemba to se me nte ye Yesu Kristo kra de obeye nyina chi nkofo da so ka no ayi ebo ni dimbone enti se me ye na ebo dimbone a what is the issue in this? And let us not be weary in doing well or good. Mama ye mre papam se wo ye papa manipa se wo ya obehunu no ada wase si wo na so ase se dien ma obako biara anapai de me kan che on se emre wo papa ye ho san se e woni brem se wo wa ampa ba ubetwa aba e woni bre emu o se mumma yen yemre. Never be weary in doing good or well to people. So your ma omo normally so aseda be ma wo. So omo mfa so aseda ma wo. Said yen ne be ko, said yen ne be ko. O de ka kire wo ho say, meme de mekoso a ma ye papa e de ama enipa. San se eyonyankopon e na ohyira enipa. E na me nkasa tententen o. Ye di si he ye anama ka kire wo say memu abamu ena no na obi kana sam se hwe bra wo se mame enye mame ye ba mumu wa papa ye ho mateo na so me papa na me ye no me ya na nkrofo no omo namase me papa na me ye no kra na san adane bone na me se hwe wo na hunu no so papa na adane bone nipa de ma wo papa ne dane bone but o katuafo no de ono no onyankopon ene nti mo aba mumu kosoa ne ye wa famu de kosoa ne ye wo papa no kosoa na ne obetumi aye no me awumu na ye onyankopon ni obi a otua papa ye nyina soka enye nipa eniti ma waba mu emu. And let us not be weary in doing well or good. Sanse ni brem ye betwa so aba de onipa egu bia obetwa ye me say dia onipa ogu bia papa bonio eya aba esu ne banya ye da na die ena nyankopon ye wadom a de papa ete sa kyew no esu ne banya woda na di nyina no eya aba a ugu eye denyara a woni brem ubetwa so aba ubetwa o ye kan say no ubetwa nti sa wo ye papa ubetwa sa ye bone nso aba na wugu a ebeso do so ama ubetwa
ne mmom eni je sam ne ahotoso sem ne se awurade ka ne se wi a no aka kire wo se papa ni eboni ni ne mmom me de me se ya papa no san se eso wo mfaso bi bre awurade nka wo ho ni won tina ni mu nkire wo ye de wakoma so wonye mfama wo saa wo da chinti emu aba mu koso aye papa manipa so wo mu behunu ade wase o so mu hunu na wase o wo ya papa ni wi na ade so aseda ma awurade no aka kire awurade se jai de akai e de ahye wonsa ena no ne ma Esther to nyum se me de maka ne waye nyina de akyera man me de madi wo ho nkomo bebre de akyere wiase afa mi jai de aka ne de ma wo awurade de awurade ho nkomo fa kyere ye ne papa fa ma awurade o de se nipa be kai no ada wase so na wase o ye fa ma awurade wate obi akofo obi ba betena ne nchen wa habofra no a ene abofra ne pese wokọ ohunu kwan a ofa so afiri ne nchen akọ ene nti wa sha asese papa ne yidi nani maame ne yidi nani ene wa pese ogina no so na ode kọ na empanin se epono no a wawura mu no se upie ne be ma kwan mu wawura mu bie mu a egina se de wo tum eso se wotum bokọ a ebesan afro amu abam bie mu na se wotum gbran okwa wani behunu keina nanso na nsi ho awurade hu ye mobo ye nkoso anye ya famu de ye da chinti Eugene Nate anopai memoache Dixon Oman Hene Boateng wonso anopai ye moache Linda Sechi ene mo amu Ghana Commercial Bank adwumefo ho general manager wo ho ene wo mo aka nyina operations ehwan ene wo mo aka ho nyina anopai ye chiachia mo ya giri se ho ye monkoso nkrukran sa na yenso so ya ma mo sensi fom woda chinti anopai enkoma ye de brewo eno no woda chinti I wanna be na no se gatie insuro edi agwajo a eme de no de tonyo renye sem we ri odi agwajo a and I got to see me say eni na ne muntu ti ayeye na de mi say edi ene to me pa eni agwajo a menso me say no say eni oni agwajo a na nkasa original agwajo anu anu tampe yo dele adama ya me na yo Mo say crop aware no enanya mani nko ahu mema ni nyina nso ye bi emema esen crop aware esen crop connections ne nasefo emema no kra bibiri no akra chen ma hey don't go agede de ubon krata mo boso na busuan ye de to aso na fa yakọ animu hey ensem okuru mu o ye di nyina de brao enesi ebekọ achim so aduro yebekọ kodi nkomo wo horo na ehọ so abato no ebeba so no jai chen kure yi ehọ ohuru se pra na nsem ekọ so horo no ayire se pampe yebedi mu nkomo afa ye firi horo mo nso ayebeba achim da enya amanyosem ne yebeka ECG4 transformers ya eno ne si ho a power anyinam nkanea de ama ye nyina ne nya kanea de adwuma no enipa ba ko mienu bi o madane wo huriye mu jampo mu tirimu da
insemhunu ayo mo ma se den yase o mu wiewia transformer no anopa yi ebedi mu nkomo afi yabako national ne akodi national so nkomo Right Honorable Alban Simana Kingsford Babin or the Speaker of Parliament anapay yabako akodi nkomo nsem yo de atodwade afa or say parliamentarians ni bebre no am ye late commerce omo ma adwuma ntem and it say what they nhye bi de ba non do pepepepepe wo mo air to parliament dan mu say gban into obi obeba after 10 a.m. no you be hunu sampa we no oda paafo no we no one poor man here late comer late ye ne there anopay and also da pono so ye ba dwendwen ho National Communications Authority and so at the way kokobon no de kwama Ghana fo nyina se ye free company bi Starlink ni dwumadi a wodi nyina no mo kire se ewia nhye dambom esum wom enti omo twen adwen e de asi so na Starlink ne krom ye henfo anopay ye bebo awram ne adi mu nkomo afei Honorable Apia Kubi Amukachi Obewa bekansa e wo fie ha na ye ne na abon nkomo all that ya kunyan so mprempren on sign a siki re-election enti anope wo ba nkomo ne de taso ode ye be sane pa e wo fie ha afa ye wie ne kwa ba mu a so be awuram bi afa abusia yankwai na yankonko fada obon krata abobo so no yemfa ma wadwe ncha no betumi apia gum yakwa animu no yebehwe ne akenkan ni nyina kama de amount mu aba mu yenyankan ya mu aba mu watro nyansasem nko ade yebeka ho asem wa ha obey yede nyume chi anya dia yabetfo aso anyimu em de pop okay anya pombo ko de nyamiadum na so nyamiadum yeso ye ho ye papa kwa ko bibia boko de please I'm doing good and you nyamiadum enso me ho ye pa ade na wonka twi david brofo de no be brofo paper review de me ba na twi ade na ndi obeba ni twi fata on e brofo say e brofo da denti no oh yes ba wo bisa me otwi ntina me de ko brofo no oh okay that is fine now onim say yanya yie kese aye ani o funeral why mami afia broni o na mente insa fe ni me ka kire we wewu obi otumi sori ko ba no na de mami afia broni agya ye ho ya nano ya wode ya na me bo ni din ha o me dwumadi eri am se me na akra na ye de bia do da chintin so a because of 30 broni o 30 mami afia broni afia broni de agya ho taben me Saturday no na omo frame bo mama na sa chakra o weekend year you ya jenkwa asemu obisi wewu anje fiabroni na mente ho hwe me nana o be gene nsesa pepepe o de ne ka sen o de me nana onya ja ina ko ontumi aja na ko oh my goodness mami fiabroni yakopon kan ho na mente yanya yie pa yanya yie kese unim no de unim say ayi o akire na o ba second badge no first badge for do munim no pa
wa me afia bro na ne yete ni fie na ne yete o na me afia bro ni fie na ne yete oh ati afia bro ni me so baby am buy am kwose ye mate se onu so aka nchinagu baby I also buy fair o buy for fra okoye o fie da da mu ho no if you run oh be man no so de eja ho e de be asem kure ne ya yeah asem and go for left right say no ho a won ti ase and baby announce what first ne hwe oyi o ko gisi pa we asem asem na ka sa asem asem na ka sa na se adwen ka so no so baby announce first wa ye won and am say so baby out first wa ye hwe oyi baby na fia so te first ne ho no so ye hwe baby ayi and the na ado hwe ni ye we dey na ado hwe ni ye dey na and be no so a and eche say owo kutade ankwantume nje wow edin eje say just me ko pa bre wa foforo de ne ye show no say ja fia broni na me de ne ye ti store no matum oh na ni okofa na de ba ye fra de ntoma ne tintimu a se na na wo ho no on betumu ye kakra mente kasabre wa biem ya lose customer ba ko ana mani nna so be kosisi a sano de sa ti awira ko samu wo ho no ma me afia broni but ne etia ne se onyi nse wunyi na se kwa free mu a me de ya na ya awira ko sam se wa free en chen a yenhu biem but say wunyini a ya na enu mu ye chen say we ha 30 32 20 25 Saturday ya branch bi on so mu sie nu o Suedru ho atim Suedru say 20 something I mean ya na hadwen erade hu ye mobo na enti ma me afia broni ba bi anam bia erade nka wo ho na okoi de eden ya obehunu me nana ye akuma de ono ne sa yakuma ko yakuma ko da o okay ono ni sabri cry guest prefect cry okoda da cry enti woka ko hunu no ko hunu na no achia ne de amayen se ya fe ne pa kwaku moma yankomra yakoba na jankomo ba community bi o ha ye de atum anopa no otwe abokan yama atiefo ni na achema makwaba eba ahenkan 93.3 FM so demokrata odo abadwa so na poso tete ho ene edinam headlines me din edikwaku enin kusi buadumene adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan yete akua afrakoma studio yeboa ye ho efri kodwa pawu newsroom ena no peyi yedi de demokrata na poso abadwa so eba besomo de me de hyase eye daily guide dawrubo krata owura Ghana nina ono netua aban adwuma efoka abrofudin eda no so eye controller and accountant general owura yi ene yese enkofo bi de asembe to no so eno ntu ababonten wabechim se nya nukura bia nim wababonten abekasa yedi nimfoni a wahwe ne suit kama or pre-class of parliamentary candidate e wa chim so dru yedi controller mfoni aba anopay front page Dawrubo krata de obokrata ya na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia flag bearer ma NPP amanyoku etrese fiti se NPP aban ba abami wo matumi ahihye nyoma pa sikasem totoa no wo matumi ahihye pa wo ma yade papa krata fa etoso mako miensa ena daily guide ede asemwe ebai bana caption na se asem hia pa daily guide ede na ma no pay ene se asemu penipa ne nipa ne penu ase pe ne tikitiki penenenenenenen tenenenen adandan tenenenen pem tenenenen jenenenen asemu ha empe asemu pe ne nipa ne penu ase ene se wọ́n tẹ́ sẹ́ asẹ́mu mpẹ́ wọ́n mu na nsọ́m de wọ́n pa asẹ́m paa wọ́n de tẹ́ sẹ́
ye tua ni tesi enwema wodo bebre so no wo de wo de an se asem eno mo tu mo ni te esi so enie ayi GS de prospectus ba sa fi we eno na SS for no use no ena de gaba se headmasters ma kuma ku du prospectus no nti yese omo fo modwuma to an manim ya omo de modwuma to ba ku akire ha no so ye be sa aka ne sisi ya sa o ye akire ha ya school be ayi school na o ye be bodin egu so ye check ne ma bi na se ontunu fo an so ye be sa aka ne se ontunu fo o ye wo ye oba nso oba minim de ntia ma kuro e man ye stubborn sa no but we do na ye ma o I don't know we stubborn sa long school no na hu school no details no wa ha na wo school color no violet wo violet wo ana omo ana creams wo o spelling so e sha se na creams wo edi madam no mo kan kire no ye nje chimbade mo school ni dabi school so kwan ko mfuturo se tu ani wo hu sa eduan so school mo no eduan so school mo ebire bi kura na nkwada ni ba bi o mekọ akoyo mo hu yie ampa mon kan bere ko dabi yanka to whom it may concern or jiji enoma bia but like ye can be the asre but why would you do that obi de o charge admission fee nyina eni udia ma eye bayi su anase ye de anabu na esa umu adibuo so ka ho omo genius de ade aba no wo na wo hye genius asen mimi hu say ye bayi hu say bebe na so ye ma o ene go to me baba I was here for to OBG ICT picture without printing 40 Ghana admission fee 300 Ghana payment at registration point 400 Ghana protocol payment 200 Ghana PTA payment PTA uniform 300 Ghana obi AJ entrance fee 40 Ghana PTA 300 petrol 20 Ghana one more down and maybe mo she ball on the go so no e be wo se tutu motivation fee 50 Ghana lunch bag 50 Ghana school jacket 200 Ghana house dues 50 Ghana registration fee 80 Ghana LCC dues 50 Ghana e bi jaji himina book himina book in book no why we do e bia so odin obo e bia so odin sabi ana a minister ka asem bia na me de ana titru concerning date omo de ko school no omo so mo ni GS tenase omo ana se omo pesa anuma no ana omo ade aba nti GS na oshana se na de nhihye si aba se disos mini so me am de me pe baby to say the issue is prospectus no kra no mo de ma wa ene ma ewu mu no ye nka se wonto ni nyina ma school yes se mienu ampa ye ko St Francis omo confirm my akire akire no atode aka na ya beka ho the I think is important the and say nwoma de you never catch your chop box ni saa we ni so de ya de ba kura ba yisem no a tutuo enti yesi 10 headmasters yasaki wo mo yeso mo fo madwuma nto anim anim ya enti ba ko abeka ho enche ba ko ba beka ho fua oba beka ho ana ngam ga saa afo de omudi omu ni no wan di wan ni mbata me adam nti so bia wan ye ke won pata mo ha de ye ke won pata mo ha o akire ya so saa mo mfa nko ni di nka ho ndi ye de be ko sisi ya o de jan so antunu fua yes in school color violent any cream amo ayi deputy PRA ye ni di nkomode bia wa ha yi ayi akosa yes me na kasa nti bibia de damu wi oba be kan mo ye pam I mean, what is wrong with you? School ni nyo ma me dia enyo papa dia ye the prospectus aba say we ne nkola ne mfanye adwuma what won say me di bibi foforo ye adwuma say ya na omfa esan kwan no oh say bola trunk suit petrol bola petrol and some person will be a filling station school motivation fee protocol fee admission fee we would need straight
What is this? Mama no. Oh, you're wicked. Oh, guys, yes, I'll bet you what. I'm choosing. Yeah, but I don't know, sir. Oh my, actually, you know, a good passer, genius. Eddie be I scapegoat. Now, wow, I saw dance too. Aside, yes, I can probably do not. Still so by ya, next only pass with the issue and yase, next on a bay in year, man. I want to be in year. Cause the Yasaki part 10. So, almost almost sing chain. No more you the usual when I say no credit, I say over corner. Next year in Saki, yes, some form of you. Intiamo be my bell so much. Oh. And the daily guide of Bocratano, dear or the ban of pain no. Oh yeah. The Chronicle the Boka Tanimu 7 year Brasosem. Na o tell say Peru East about 1 peso so mra shebe dwani onimonyamfo kwabena donko. Ana watre se oba aban abaso pa. Eyesa lithium yi. Ehun kujasi akwaso no. Owu se eye entiase apamu aban ne ne nsahye ase no eye. Dio ne ye kama. Ebeboa pa de hia ne se o mine so ebehwe na kakra bia yenya no ye bedi no kure ewo ho nya de ye adwuma se de se na efata ebeboa magana akonanim krata feto so mienu ane miensa asenu nkyeremu wode agu eho no ma enya asabketwa owie no de Ghana mampanyini abede kire Dr. Alhaji Mamudu Baomia Frankatuni ede ma MPP amanyoko no wode ne fonyi de aba ane agya so no so said waba ne nsam no o kan sempa wa kire se ono nyankopɔ ya adom na Ghana fo ebo moden edi tumi ni hye ne nsaso ma yama mpanyin afimpiru ni eye du enum a wase obefa digitalization so digital no obefa sa kwan ne so na waboa marketa hye dwumde kankan ne proye ye tuase de fe ede afiri o man yimu ho ensem eno no owie ye no osoafo na hwe nsase no obade ne mapa wo emu ene eso onimanyamfo Samuel Abdullahi Jinapo wode ne fonyi di aba ano no so kire mu se awose Ghana ye tenase ne atoato adwene pe ekwan ye befa so awie mu nsa kira ye no ye betimi so adiwu adwuma na aboa manoma so atimi akonkan the Chronicle the Bokata mu ensem awode baaye eno no Daily Graphic the Bokata mu ensem anam de to aso ma oko epoema ntema mansini ba kwa nyamyadom aban cheche asofo dibre ya wo mu konya enipa ba ku firi mu wo manya so mfa so pa Etiwa West abeto ampeso aso me che kwa ben abeto ampeso aso a wo mu mra hyebedani a ono na ye Roads and Highways Minister onimnyafo akwasi amo akwata nimfoni abepiem anu sei na o chese ai o konfinfi mantema akwan makomaku oha 100 rows wo mo ja to no contract any site e jaina bra boma no ti owura akwasi amo akwata mfoni danum sei a Daily Graphic the Bokrata no ebo samanie na yeso komra ship de fie nso a 3 loan agreement no agreement bi wo ma jatum enho asem abepiem ewo Daily Graphic mu na yeso ko CPP amanyoko nu ma Ghana mampani odikan Dr. Osajefo Kwame Nkrumah ne party oteye a oja no mokoi owu kurade nkwantumi nye na nti oja mu no fiti se oja mu koya a party na nya 74 years na yesis mprempren de basabasa si party ni mu no basabasa si mu no etinsa de odi nchiwe gu onum na owesa obi apese oseka no sa pepe na akwakoye ewo CPP amanyoko nu mu a Daily Graphic ebo amane se basabasa a hitim Daily Graphic anopay Ghanaian Times most authoritative newspaper na man board nam ena anopay no o kire mu esa sisi amno ka se mra sebe de fie wonu ma frase LGBTQ+ no eya mamre pese ye tintim na ye di si ano ekwan se de be ya enji hini ewo my konko Ghana mu ya no mo no wo kire so ma frase di hu komo mra sebe de fie eto de mra sebe dwa mu chiamehene Right Honorable Urban Kingsford Babin Fonyini e de pi asemi eso a ene enye asem ketwa owie ye no na wo tire mu se
CPP amanyoko no so ejadamo nya asem ketwa na no ana amanyoko no adehye binom esre eso omonhwe no ommoa na akanifo foforo mbayi wo mo no wonum bayi o madwuma sede esena efata sede beya CPP so betimi afare ntoma pa efira katafeto sudu ana nsem we nkyeremu wode enso aguo na enu achi no ade osoafo na hwe bambo dwumade ne ntoto ya so mfonyi di aba National Security Minister Orua Albert Kanaba wano so kyerem se wase ya hwani yaboa na bambo nsem ayire tawe te se osona taaso se de be ya beboa ama December busumi ewomu yi ayade se emu afahye bebre ne wom anya asam ketwa anigye adwumadie dodo na na bekoso na eba ni se ya na nipa bonefo no so wonmo afa ho edi awu nti wosra pa se bambo ku awdo wa Ghana na obi am na dinda obi ahwe so be na adwuma aboama bambo nsem agina brane ewo busumi yi ensoso emu owie ya bana caption no na jasa anwanwasem no eno wo katafa toso me yensa na edika akura di mama ne body amount na ohwe da obonka ta na edika na ede ma wo no mu na daily guide se nipadu na so samno ka say the chronicle dabi Ghanaian Times kire say nipa makoma kudu ba akomom ana wono maso ayehye achecherefo mpanyimfo a wono da school to aso awdo mu so maso ayehye pa do manu so hie mu a chese anya asem keto omo ni nyina ne se ehye ya aso omo enwuma so adwuma de ntoto ya so ade agu akwa so omo nyoma so mmedi so ai school mo frawo omo ko school to aso ofre mo na mo twabo we di gugu omo so ade so yesi ye free waso odin kwato kire se orura bi system no ka say wa ka chen so onko da na duafiase bosome makoma dumienu ni nyina ne se ne nsa eha no pa ne nsa wa de wura obi botom a ske obeyi afim nya asem ketwa Lohans wakɔwie sika botia eno esom Ghana series no 50,000 etisam no kasai asandi bia ya bua no se onkoda na duafiase bosome makoma dumienu de Ghanaian Times the Oboka Tanimu nsem awodo a wode nam eno no Ashawan says yensa so ko 4.5 what say Ashawan says yensa so ko 4.5 eno bia ko 50,000 Ghana cedis 12 months nti bosumi advance afi you need 12 years dabi kan be bokutia obagutia say Ashawan de say ya mra ya ato say we say we musu de nsa mra say ade obe bia no ye wo emre down okay yes emra nka yale no yes sange 12 years de na zenka problem the Daily Dispatch the Oboka Tamunsem ena mede to aso amount obi kura go wi ade okọ ayi on de na say 10 years obi go wi ade ayi no di esenye te be on ko de okoto she okay ana oje ne phone 10 years so that's you hey my I've not just 2 years to see you sa that can be 8 years hey okay jabre de nani aka I jabre de nani aka The Daily Dispatch the Oboka Tamunsem ena me de to aso amount krata ne bo amane se aban ese sika $950 million afibia de kra enioma nan efiri obi man so ba Ghana edikan eye praye etosumienu eye enkoko ena etosumiensa eye enwo ena afide etosunan eye wig ema wigi tisa enioma nan broom poultry palm oil wigs aban afibia sika odekọ krasa enioma we bi ba Ghana no eye $951 million ena odekra sanoma nan the Daily Dispatch the Oboka Tani Bama ni biem say chief of staff or say free SHS no enya dia womo ebeye ne basabasa bi omo de omo sabe kan be se ni bia ehun asem krata no ebo ehun amane wa ha yeso ko Tano North
NPP slot no Frida Prempe any Gideon Boako wo my den say o my I no NDC ni na won na NPP ni na teso ana Frida Frida na teso ana Gideon person oba be two no okay ntine ho so e be yire pa say Gideon Baumia spokesperson na agenda I don't know bisaye ode I don't know bisaye the mina me person me sure the foundation yes and I say Frida so no kan ba Baumia ho but e wo mo enu di asum nkomo o say Baumia na bi mo di nchi I na make say wo mo enu di asum nkomo ene wo mo ehu mo good to see you Daily Graphic and Daily Dispatch na de in some way ba na pay The Ghanaian Observer nye or say truth stance observing Ghana in truth na watrese Ghana man panyini abedechire Dr. Baumia no de ni fonyi de aba katafeto so eye enkro ni edu ensama wodo amede ode ata ni fonyi hu eho na benya nchechiremu no de afiri Dr. Baumia trese wonu ba ye o mabua pa MPP aba aboa ye ntotoe ama eneyi economy no chese gusu a eja ne nan so anya asem ketwa na ahwe nkrofo a no mo nam sumase fa Ghana sika anya asem ketwa no sisi a ntoto mu di gu akwan so no nyame yi omu nyina so krata baby wonu ma obekọ ni ajo kakra ade a wo se ye ma wo ni ajo kakra saa ni o ma ni nyina na yesi twa bia fa be fontentan so nti wo na betra akobokro no adwe mi enko asem foforo so Alan Gay bi na yesi ya to aba yi no a Madam Catherine wa ni wa no na den wo twa ma no yenka no wa ya kwa ma mi ya da bi yenka Alan Dofo yem crash me o se yenka Alan Dofo na mama Catherine wan fi Alan chi o se wan fi na chi da bi wa fi sisi ade wa fi ordinary ho okwa independent no san ye ba no owo mu contest ni mu ni de no odi na chi okwa independent o contest ni mu no odi na chi but o ka so wa te ne ho no enso wa te ho de amede me yo so no na wa wi ni da minim de ntia we o wi ni enani gi bebre sa no si no osuro ni osuro so o wi ni si sit no atena so na me ka se wa wi ni primaries asan kra be ye MP ba minim de ntia this particular one we ni ye no as we mu nkotodwe as o ma ne saso nkosoro as we na crucial sa on one one ko agenda for no be bo akiri one one ko ye MC na on bonzi o say ha oh okay and one more bonzi o one is o brepa o pipe bi ko kwa no on ye MC wo ho the only NP allegation wa kwa o say nye kwasi na mfa onya ye minim di enti akra adena wa kwa yesi ya mpe na da so ba oh okay so na yesi ya mpe no o ye na fai o ye mi ensa adewi wa yesi o ye ba ko obuwa ma o ye ba ko obuwa o ye mi ensa obuwa ka se eti mani yodi eti mo hiri ntira ho economy for ne yenkan no naja se no awi a yenko foforo so the Ghanaian publisher the Bokrata munsem enam de to aso na eno na yese kwabena Japan so oye campaign gidigidi e de support Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Dr. Kwabena Donko ono so kire se lithium deal na Ghana yakono eye deal bi a eye papa ebeboa ntono waturo ni support ama lithium deal no ena Dr. Alhaji Mahmoud Baumia so kire se dentia digitization bag digidi no denti pa wo mu edisa dwumadi ni ba ya mu gusu di hu dwuma no wa kire mti pe the Ghanaian publisher the Bokrata bi netumu nchine na do ba ye de bibia fe na stem aba hu masuamu ya esa no enye kratan said ya twere bebre na husua na mum wadwen na wonsa de obetumi di aye eno ne ye kire pa na no nam so ma so afo hwe Ghana enhumasua so kire se stem no Ghana dachi stem e kan bi pa the Ghanaian publisher anopay the Metrolens the Bokrata na mede eba na ne nsem ni bo edi ka abrobro so etia nsem re wo ho na wo ne kata fa to so miensa na wo kire mu se emfasode e wo so
anase hia sɛ mmɔfra ya wo ɔmo foforo no ɛwɔ se yɛhwɛ ne aboa mo ɔmo nsa ɛka national ID ni bi ɛyɛ Ghana card no ɛno na ɛyɛ owura akwasi nyame baafi PhD ɛgya ɔno nso kyerɛkyerɛ mu ɛwɔ de bɔka tia mu a ɛnyɛ ɛyɛ asɛm ketewa tenimo ɛnsɛm ɛnso ɛno no na saa nso na wɔkyerɛ mu ɛnso sɛ ukopie mu nursing colleges ahodoɔ bi susu mu a yɛse wɔnom a mokɔ akɔgye nimdeɛ foforɔ no ebi mo nso so kyɛ sɛ yɛ gye wɔ mu sika bi a ɛnsɛm fata so wɔ no mu tua nti ɛno so wo nsɛm apae wɔ hɔ sɛ ɛnyɛ sukuu ntoasoɔ no mu nkoa o so apa ahodoɔ no mu nso so yɛgyegye bi mu sika bi susu ɛno nso so ɛha adwene nti nsɛm yɛba mu yɛasɛm a sukuufoɔ mpanyimfoɔ bi no mu ɛwɔ ɛyɛ NMC ɛno so nhwɛmu ɛkɔ soɔ Metrolens de bɔkrata na de wei ɛnam daily analyst de bɔkrata mu nsɛm anam de toa so na duboni yɛsi asan akɔkye sax maakomako ɔha aduowɔtwe 180 ɛwɔ boodi yakɔ akɔkye daily analyst de bɔkrata yɛ asan ba ma ne sɛ okonkra mumpuni mantema ga east mensin mu yɛsi mensin na so ayɛ hye papa deɛ ntia ne sɛ wɔn mu tax force ga east municipal assembly no wɔn mu tax force akɔto ahyɛ Wisconsin Wisconsin University ɛna university no ɛbɔ wɔn ntrɛne sɛ deɛ wɔn ayɛ ne nti wɔn dɔm bɛ famra kwan so papa na deɛ wɔn yɛ no nso sukuu ne ka so wɔn dɔm famra kwan so a assembly na so bɛyɛ hye ɛno nti yɛsɛ assembly na so ayɛ hye papa daily analyst de bɔkrata yi medun grind deɛ menkɔ engrama bim twɛtwɛfoɔ panyinuma Greater Accra NPP Greater Accra Regional Secretary ma NPP Owura Daniel Parker ɔkyɛ sɛ hwɛ MPC na mo wɔ engrama mpuni mantem no mo obi a nanso ho da yɛ nwono ho da sɛ ɔbɛkɔ on post mu nyinaa mo benya kansifoɔ enti mo obi a nwono ho da sɛ ɔbɛkɔ on post ɛmfa nyade bɛyɛ adwuma daily analyst de bɔkrata ɛna ɛbɔ saa amaniyi Supreme newspaper de bɔkrata nso ɛna ɛkyɛ sɛ akuapem ayemfo ɛna wɔn adetwi ɛne sa ɛtai sami awuku Director General ma National Lottery Authority a wakɔ akɔdi nkunim ɛwɔ akuapem empotem no yɛsɛ ayemfo ni na di n'akyi paa sɛ ɔmra wɔn ta n'akyi papa Dr. Baomi asɛm no asan yi ne tiwa no mu sei dodo na ma abɔ so ma menkɔ the finder de bɔ krata mu the finder de bɔ krata ɛna yɛsɛ Ecobank for akosombo dam ye ekobien ho ade awre ho sem ne asem kese bae no Ecobank for akwakoya adoye ama wo momo ka adwa mu sanso enowura ginapo enso kasatia global effort to combat climate change ena all trese enwoma odobe ekoffa no mewe na bae no wo se sebi yehwe na yitwa so nti ho asem ena owura yi ebo ho amane ewa no musi Professor Atefan so trese NIA wɔn ba be register Ghana fo a ɛwɔ obi man so wɔn ba be register Ghana fo a ɛwɔ obi man so ayin February 2024 ɛna wɔn be frase edi sɛ adwuma wi ti yewura Tefa na ɛkasa asɛm the new publisher the rubo krata the new publisher ne say wempu de ɔsi SHS no headmasters no 11 I am putting me on the back one can over back on my 12 when you know for I was answering over and the schools I am putting me on say SHS no well your head mistress one who ya over count na 12 na ze ma for team sir ntini tu fu pa tu fu one tu fu ya ma ya tu near 2 f cause a bread or said any dear ma de any dear son genius see say ono di dente o yesa boso me so into yes boso me so e betu ya into wo how ne say and e say so a egu aban no fi too much cause ya ye ne ngofo break say akufo aban na ya de wadwen ye ho na de o say da bi me de aban no we akufo ado me bo ne mafia na mafia ye ka ho asem yi call da inquisitor mu ne hwade wo ho ehva
The Inquisitor. Okay. Mehu mafia where the be or mehu ache mafia. Inquisitor be mo ho. Okay, and our boss or mama. Hene da yi so yi. Nti o se ache mafia bullies DMB. Eno ase chen sen. Ache mafia bullies DMB. Na se Dr. Mahmoud Bawumia no. Kama security report to the cooked. I'm so much say. Maybe so me hu ne say jama na mo kire mu. There is on akofa bai. Em na make say mo na mo kire da obon krata yi mu. Eno nka ye de ho no pe. De mo so anse ye ba. Yo mate. Enti mo amote brofo no. Yes ya che mafia bullies DMB. Kankama de etwi. Kankama de say kankama na etwi. So o te kankama say. Kankama azade enye. Le bi just waji ata na ni ase. Obi a waji ade ata na ni ase. Me na minimu ye. Kankama de onim bibia. Okay. Yes, security report to be eba no. And oh, I see. I morte. Eti kwa kuma me na ase. Ati ye DC. Na yemfa bibia. Afuto nkoma head mistress ne head masters ni na. Sa especially we head mistress na won patemo ha. Patemo ya tuhufo. Tuhufo. Yes, asa ba koka nipa. Ye kan ya ne da wo so. Sika na wagigi ni nyina be ya afrefre omo na fa oma de ma wo. O fre omo a sempacho ibedi m ha. But ahenkan fo no ate. De ba ku bi kro no ma ye reporter ba ku bi kro no na o ka bibi sam refi. Refi no ka bibi sam. Enye. We mpo de enye se ye kasa ma ban no but yemfa obuoma genius. Genius nim de nti ode sa prospectus no buy. Just follow a simple instruction. Yes, you will use me way. Hey, having and omo any so a. Anonym de omo schools ni bi nso aye. Wakoya de tina wa print afra genius standard one. Standard one we about to say. Abeda ne compulsory. Ane na ya no. Eno na afi akoye bi ni ya wafi. Ya wafi. Ya wafi akoye bi ono no wo I think say Birekum senior high. Eno abi nso na Ghana's for year no. Njuma omudi no. I mean, this is no a printer for genius. They are not better than back now. Standard. No. CGS they are 12 from 10 times. Into who are for no. I don't know. Unko fine. So, tesa school na me bema. Because opesia. Enye. Sana kwa. O di nyame ya wadom a utumi hu no kenkan yo. Na so ba na de ne kono so utumi. Hwede ye kan. Ose. Uhuru ni sei. Now wadwen anko so ebe wo se eyi obi na ahye da print. Gahu. Asemu. Said o maye ni. O de Ghana coat of arm no so aye back hwan no. So I say into uhuru ni sei ebe wo se from GS Hollow Street. But in free GS Hollow. Eye scam. Was see di kan chi wo mo. First count no forgery. So I say second ayi so kwakofa obi na yi asa kwako scamming crofo nti fraud so mo hwe wo mo ma me na se ma tese so wo wish bi na okay mama fa ba so accommodate ni enko ozi me so accommodate to camera no come one asibu nti enko ti ene Owura Richard Abuaje former MCE 2000 to 2008 Bekwai Municipal Assembly was no crown so say founder say president Edema Royal and College of Health ewo Atwuma Menhia Kumasi ne wawoda Owura John Kwame Biodu Sir John MPP constituency first vice chairman Atwuma Obeja South and Asante Regional Tescon patron ne papa no ti Owura Richard Abuaje ene Nyankopon onkosoa na ontoni nhire nsuo no nguso na onkosoa enya okese na afeso no sede eja honhom no abo Owura oba no onkosoa na ono so entu na na monsi wodi achi onhyira busua no so nyina na onye mu nyina akese nti oma no nyina so se oma happy birthday. Okay. All right. Enti na say no yebeda se na afi yede asi ha no mo atoa so yebekwa atim so aduru se de ka kire wo no akodi enkomo ewo ho kwaku anin kusibu adum
ɛna adwempa hene Kofi Mensah na ɔte wɔ mo nka so ɔmbɛka me ho ɛde de ɔbɔ nkrata mbɔ so no abusua yɛde ɛma wo wadwe nkyerɛ wobɛtumi de afa 0533898915 afei yɛte asim na big interviews no yɛahyɛ aseɛ ɛde ho dwuma kama ɛde ama wo wohwɛ ɔbrɛ no a sima no aduasa mmienu ɛkɔ aduasa mmiɛnsa ɛna abɔ apa anopa no wɔtwe ɛho ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo yɛtoa so na afei yɛahyɛ aseɛ di nkɔmmɔ atem so aduro no a yɛrekɔ no medika ka kyerɛ wo sɛ hehe kakra ɛkɔ so wɔ hɔ ne nyinaa yɛ amanyɔsɛm ɛne allegations upon allegations wei na ayɛ sei na yɛbɛkɔ hɔ no mo ne akɔakɔte nkɔmmɔ no ɛde afiri hɔ na wɔtwe wieɛ no ɛna bɛtɔ dwa sɛ bongo mmarahyɛ bedwani owura Edward Adumbiri Bawa ɛba bɛka asɛm bi sɛ Controller and Accountant General wɔde nkurɔfoɔ bi atotototo payroll so a wɔtua nka ɔnka deɛ he was specific a wɔkyerɛ sɛ delegate yɛ wɔakyem so aduro no mfie mmienu nie na ɔde bebree no ato payroll so a wɔtua wɔn nka anɔpa yi yɛbɛhwɛ ne akɔakɔte saa nkɔmmɔ no afiri hɔ na nkɔmmɔ no baeɛ no ɛna yɛtete sɛ asɛ nkurɔfoɔ bi pɛ sɛ ɔmo epia de to MP no ɔwɔ hɔ no so sɛ ɛyɛ MP no na akɔhyɛ akyire ama biribi saa ɛkɔ so but mpanin sɛ ama man kama asɛm ɛya papapapapapa deɛ ɔte ya ante deɛ ɔno no so ɔno no ɛte yɛ no nso a wɔanhunu asekyerɛ nti na ɛwɔ sɛ yɛma akwan na afei saa nkyerɛkyerɛ mu no ɛtumi ɛkɔ so kama nti anɔpɛ yɛbɛkɔ akyem so aduro na yɛakɔakɔte saa nkɔmmɔ no ɛde afiri hɔ no mo ɛde ama wo afei yɛfiri hɔ no mo nso so a yɛbɛsan abɔ awura mu na yɛakɔakɔdi nkɔmmɔ bio mu akyem dan ha yi no yɛba bɛbɔ nkɔmmɔ de afa transformers ahodoɔ bi a yɛteteɛ sɛ nkurɔfoɔ area na transformers akɛseɛ yɛtumi wia ma no yɛyie ɛden o ɛneɛ wɔn nso wia no wia pa anɔpa yi ɛdapono so a yɛbɛhwɛ na yɛtumi aka ho asɛm yɛhwɛ anim sɛ yɛbɛtoato ahoma no ne yɛnsa companyfoɔ no mabɔ nkɔmmɔ no yɛmfa sedan kɔmfa ma Afrakoma Community Hospital akua Afrakoma a yɛte ne studio ha yi wɔno korɔ no ana yɛasan bi hospital a yɛde ne din ato so ɛwɔ nkran na Afrakoma Community Hospital no ɛse me nka nkyerɛ wo sɛ yareɛ bi na ato ahyɛ wo so ya nkɔ wakɔdi nkran ɛna ebia yareɛ bi abɛto ahyɛ wo so wotwa w'ani kurukuru nhyɛ de nhu ayɛ asabea a wokɔ na yɛahwɛ wo ama ho atɔ wo ampakyɛw ɛno ane sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu wɔ Afrakoma Community Hospital na watimi akɔ na adɔkotafoɔ ɛwɔ hɔ no ahwɛ wo OPD ɛwɔ hɔ ɔbɛyɛ lab test ahodoɔ no bebree no ade ama wo saa nso na theatre yɛwɔ ɛyɛ labor ward ɛwɔ hɔ a yɛgye awoɔ kama children's ward nso so ɛwɔ hɔ operation bi a wopɛ no yɛbɛhwɛ na yɛayɛ no kama ɛde ama wo adɔkotafoɔ ɛyɛ adwuma wɔ hɔ 24/7 ɛne nti yɛ ano ahyɛ no nso anadwo da suom koraa no wopie hɔ a ɛyɛ adeɛ sɛ ɔbɛhwɛ ama ho atɔ afei adeɛ baako a ɔmoyɛ mu expert paa ɛyɛ ɛtwo tie bi a ɛtwo ɛna aba bɛsoɛ wo wayayayaya wɔ so wɔ nkɔ ɔdɔ de ne ka wa bɛhyɛ me wei deɛ ɛtwe na de ne ka wa bɛhyɛ wo a w'ani ahia pɔtɔ wo ho paa Afrakoma Community Hospital ɛyɛ expert yɛba no ɛtwo yie mu a wɔn agye mu rampi mu asiedu a ɛnya asɛnketewa ɛyɛ na wakɔ ɛyɛ Amasaman Stadium Road Olympic Stadium n'akyi hɔnom no a ɛhɔnom na wobɛhunu ɛyɛ Afrakoma Community Hospital 0597005963 0597005963 Afrakoma Community Hospital sɛ wapɔmuden deɛ ɛyɛ adeɛ ɛdɔn akoma so papapapa King of Grace Chapel Ghana abusua nyankopɔn yɛ adom akwasiɛ dɛ yɛdi anim yi dwumadie kyenkyerɛnkyɛ bi ɛbɛkɔ so a ne nyinaa ne sɛ King of Grace asɔre no ɛne sukuu a ɔfrɛ no sɛ Grimm's Theological College ɛwɔ nkran aka bom ɛna wama wɔn manfoɔ nteteɛ ɛbrɛ no so sɛ yɛpɔn wɔn ho ɛde ma wɔn mu ne obroni frɛ no sɛ graduation ɛne ordination no ɛbɛkɔ so na ɛnyɛ graduation ne ordination nkwa na ɛbɛkɔ so consecration so ɛka ho bia kwasie dɛ deɛ ɔsom no ɛbɛyere sɛ yɛakuma paa mu a kyenkyerɛnkyɛ paa wɔto nsadeɛ afiri obi bia so wɔmfa n'ani onyam bɛta wo makyi nɔnkron kɔpem no mmienu sɛ bɛbɔ ken
ɛna dwumadie no ɛba so wɔ King of Grace wɔn asɔre kɛseɛ mu ɛno no ɛne asene amusieɛ no ɛna ɛdi animhwɛ wato nsa de afrɛ nananom wato nsa de afrɛ aban mu mpanimfoɔ amanyɔfoɔ wato nsa de afrɛ kristofoɔ wato nsa de afrɛ mpanimfoɔ anintire ne akentena wamo a wɔn nyinaa de wɔn ani onyam bɛtaa dwumadie no akyi nananom no nana asafo kyerɛ kontin hene ɛde ma akyem kutuku nananom atena nkonnwa saa nso na nana kakaria pawu ɔtɔ so mmienu asene hene no nana amo ɛda adum tɔ so mmienu wɔyɛ gyase hene saa nso ɛna nana benkum hene ɛɛba nana abakoma hene asene wɔ ba afei nana Dr. Ampoma Kubra Yeboa akyem aboabo hene no nso nana betietia ne kyakya mu aba na ni onyam abɛtaa dwumadie no akyi ɛno akyi Honorable George Kwame Abuaji Oluwa MP asene manso across ba Honorable Alexander Kwesiakwa game changer eba Mavic Miami Mami wono so eba Alexander Inkum anase Alex Inkum Dinukre DC eba afei assembly members womo etiso no womo a epre omo nyina eba afei yekono ene pepe ena ene de say womo afam wo no a womo chairman ene wo ngachidifo nyina omo nyina eba enye asenketwa me yenkwa homa ne so ne yenkote nkomo we mfiri hansa na yensan entwa so yani owura Dr. Rashid Draman Executive Director Africa Center for Parliamentary Affairs yana ne kwatwetwe enkomo doc oti yenkan kan FM suni mache. Hello doc eba cha yenkan FM suni mache o. I can't speak free. You can't. Oh, okay. So welcome to Ahenkan FM. Thank you very much. All right. So I don't know whether it has come to your notice, the proposal by the Speaker of Parliament suggesting that it would be ideal to lock out some latecomers. How does this come to you? Well, it is. I think it's a policy that is long overdue. There's too much kind of lateness and absenteeism in our parliament, not only in the 8th parliament, but we've seen that in previous parliaments. So this approach that is being proposed by the Right Honourable Speaker, I believe, is one that is in the right direction, and it would go a long way to help resolve this issue of absenteeism and lateness. All right. So, how do you also react to another school of thought holding opinions that we are practicing a parliamentary system where we have some ministers from Parliament, and if you say that you are going to lock out those people because they may be late, I mean, where are we heading towards to? Well, I think the ministers would have to schedule their meetings and schedule their programs so that as much as possible it doesn't interfere too much with their parliamentary duties, because they are very much aware that they are ministers, but they are also aware that they are members of parliament. And 10 o'clock means 10 o'clock. If you are scheduling any meeting before 10, then you have to schedule a meeting such that it doesn't eat into the period that you have to be in parliament. I mean, it's as simple as that. Of course, there might be instances, and that's why the parliamentary rules say that if you are going to be absent for a reason, you simply fill a form. And the Right Honourable Speaker approves it. It's as simple as that. Looking at what you've mentioned so far, or the things that you've elaborated so far, clearly you are in support of the Speaker's position. Can you walk us more about this position that you have taken? Yes, I support it very, very much, because over the years we've complained. I mean, civil society organizations, we've complained about how, when you take the cameras into the house is empty, and speaker after speaker have not been able to find quorum, even during the recent budget process. Most of the time, the house was empty.
at a time when we are struggling as Ghanaians. I mean, the most difficult situation we find ourselves today in is a financial situation. So I think for me, look, let's be clear about this. The standing orders simply say that if you are going to be absent, you simply seek permission. At your workplace, can you just not show up for work and expect to be paid your salary? Not that I know of. Exactly. It's the same thing. We hire them, they are supposed to go and work. If you cannot go, I think the rules say just ask for permission. It's as simple as that. So even asking for permission is difficult. I don't think that we can make a lot of headway in this country with that kind of attitude, because we all look up to these members of parliament. They are our role models. In your community where you are right now, when the member of parliament shows up, a lot of people look up to him or her. So I think they need to lead us. They need to show us the way that we have to be disciplined as a country in order for our country to develop. And so for me, I think I am all for it, because I've spoken about this issue over and over. Look, they have three functions: lawmaking, oversight, and representation. Representation is divided into two. They have to be in the chamber and work for us. They have to be in the constituency and work for us. If you know that you cannot do this, then don't put up yourself to be elected as a member of parliament. It's as simple as that. I mean, you have chosen to work in the radio and media space, right? Exactly. You choose to go to parliament. If you choose to go to parliament, then you have to abide by the rules that apply to that institution. Okay, so do you think these new measures will curb lateness? I don't know. I hope. I don't know. Maybe let the right honourable speaker implement it, and then we will see. If not, if maybe some people find it to be too draconian or too harsh, I guess the parliament as an institution, they have leaders. They have to sit down and discuss, how do we resolve this problem? And then they come up with whatever measures that they themselves will agree, and then they have to abide by that. Because at the end of the day, when you guys take your cameras into the house and the chamber is empty, I think it speaks a lot about how we take our democracy serious. And as you've just mentioned, I don't know, looking at the parliament we have right now, do you think this lateness is one of the major concerns that needs to be addressed? Well, certainly, I mean, it's part of it, but most importantly, I mean, there are bigger issues of they agreeing and speaking from one voice and holding those that are responsible in this country to account. But you have to show up to work before you can even start doing that work. So that is part of it. But the bigger issue is the issue of oversight and accountability. All right. It's a pleasure talking to you, Doctor. We will come to you as when we find a need to. All right. Dr. Rashid Draman, Executive Director, Africa Center for Parliamentary Affairs. And in the quarter, I'm free honor. Into the church, you must see in speaker says, say no, what them rare baby to whom we bundua parliament, warm apronina or betutum, send a bay almost ye late, ye bit me who warm. Na ye sad in idea free honor, no, na warm our Africa Center for Parliamentary Affairs, nature say, Omni speaker no air drain tea, ye be signing somebody be brain was oh. So what I say, oh, baby to apunum, son say, no never boama who no more a ye late no. And no never boana watch your so a bit to me a baby. A idea bit to me a boama one more shed those, one shed though ye late, because you may be our share and read that home. You been in the air, hey, a bonus sian fucking or so bum from them, a baby, you my favorite bonus sian fa, and a panel, ya the gun this year, no one cassa. Was so a bear papa. Bium, ya sign a bizarre say, ye in parliament, ya wohon sonny idea, ye practice it, dear,
system a yɛsan yi ministers bi de free parliament nti sɛ yɛde saa nhyehyɛ no de baeɛ no nso bɛboa na ɔkyerɛ no adwene de fa ahoma yɛnkɔ ahoma no so na yɛne honorable Kennedy ɔsɛe nyaako adwuma wura na dodoɔ no atae ɛfrɛ no nkɔtwetwe nkɔmmɔ honorable wote yɛn kan no pɛi maakye nyame adom na wo nso yɛde awurade ase wei deɛ parliament nkɔmmɔ na ne yɛdi a agya yɛde afrɛ wa wo nso wabɛn nti meɛnyɛ wadwenkyerɛ kakra wɔ no ho no afei yɛmmra yɛ nkɔmmɔ no so speaker nhyehyɛ yɛ a wɔde ba sɛ ɛsɛ ɛbɔ no ndu a ɔmbɛhwɛ no matoto apono no nyinaa mu na ɔmo ɛtae ba late no saa adeɛ no to atumi atwa ɔka saa asɛm yi mo members of parliament muso mu sɛn so can say some no then no I just speak and only say to me say between aka say e born no do but to would say it's not clothed with that power. It's only to preside the business of the house. But in terms of decision issues about a year ability or chamber pneumonia their leadership they decide they take decision on that. Last time I is a member of parliament, the speaker can make a beer or then make it my van say over to an adjourn. He said I cannot come to me and cassette bo don't do or better to approve our parliament. Parliament is a year someone's personal property out because the lady anti. So I'm saying that's what parliament, it is not only the work in the chamber or the plenary that makes one a parliamentarian. There are a lot of meetings that are being held outside parliament. In Juniper and Anopa, we meeting, said the Anopa, maybe call committee meeting, I call consider the SC. No, my year, now be above the 12, nothing, and I coach it. I don't know under which year, yes, speaker at the time. I've not listened to the audio, I only read about it, but I think he only just said or can't just members whom mostly maybe change of mind. But aside that maybe the speaker doesn't have that powers. Oh, okay. Not to say, sending with humanity, no, okay, so we'll regulate any be breeze. I ain't shed any. Oh, okay. And I don't so much budget statement and economic policy need to move. We are my what is next? Estimate, maybe I'm a team and not pay me. I can consider to you of mine. Estimate I'm coming to do for the Ministry of Roads and Highways and they are and then I prepare making kind of budget to maybe a friend. Oh, okay. What is next? Estimate and reporting to the plenary. My committee is the first to finish its estimate and present its report. In maintaining that kind of standard every year since I became chairman for the Roads and Transport Committee. The committee now every year. The estimate, we are first to have our estimate consideration, we are the first to present a report on the plenary, and I want to maintain that meeting and the plenary quickly about China, my railways, transport, nothing, then it means I've done all the three ministries that are under my committee. My year more to then by Friday or Thursday, I can take all the reports so that I'm done. Whatever is going to happen, because I'll be waiting for 22nd a day appropriation. That is what I'm here with. Okay. And yeah, that's a papa. You're free national, and Ryan Cassa, Yem Potemo ha enomo. And Como Bibrino and Ashasia air Koswa. Dear Din Kain, yet it is a year wo honorable Kennedy or say Yanko. Our Bomoa and no Namudi Babet Fuaba, Yankopon Adwuma January 27th, no. Wam ye nkrofo bibre din afrim wadaroma minim se wate san komo bia no kure wo mu ana se sen nkyiremu ne tie
Eshasian, I'm here, still with you, to be a bonus more ticket can be yet that a good do baby, not as a man for no kind of country. Even I am the general secretary, and I say the secretary of the constituency area than you trade. On a sudden, I may be some crack to Abontain, a chairman who be the crack to Abontain. And some of us will create one more. Nasabi, anti party, a big try, oh, sorry, we are not even the general secretary of our party, could be an answer, the chairman of our party. They don't even have that power. You be a DFT, woman who be a election. The person by constitution was elected, properly elected, the Pronoswaba, the Antonaswaba or Obopozwa, election. You cannot. Even Omugwa, if you are going to answer, your party needs to share, you have to hear, your friend is saying, the register, the association. Even when somebody dies, you cannot replace the person. Now, Council of National Council of Committee, I could take a decision there. We will not replace it until next year. That's what I see. Into your banner, I may, I'm a piano. Now, what may consistent could be wired? Maybe I will need my background. It's an opportunity for me to talk to the person, to convince the person. So, because you are a MP, I will need that person. You go now, for what reason? A team of money idea will be up for the good and I say, or you created this affection for me. If the National Party can see a one kind, how much more say, no matter what person am I? Because the opposition even crown to an more big class, you have to go through. It is not easy. Now, make me delegate me and Namia to Then last year, one actually called conscious secretary, chairman, actually come and say, yeah, Yakrisa, addition, the party was a crowd of my Kwananka. Yakako to a man for Crowdy, I should send you a boy. I'm to there be to me in the other nursery. No more cramp on a party mission, and a chairman and secretary. No, I'm a managing party. No, I'm not, but I'm an official member of the constituency. And yet, many voting rights. I'm a co-crana, executive committee to take a decision. They can only listen to me, so to be at the end to the suggestion, but they are not bound to take it. Just to create disaffection for me as a person. Okay. Now, I said, I go now, and I say, I'm on the young fan of Creso, young Boko, so naturally, some top a year party for an delegate, a tom, Akuma Shua, one person video, but they are putting bones of them, and I can't send you. They go be moving and I did contemporary that you can okay. All right. That's a part in Chimu or the Amayan. Okay, yeah, that's an interim or the Amayan war a whole animal. A fabium, ya science when yan and Tiabium say, a ya war honorable Kennedy or senior assign a call office of the special prosecutor say controller and accountant general. Ye investigating no. Because of a year payroll be hun sem what Roma and also so and Chirimu woman is saying opinion why the and why in a young investigating why the even cry it's any train can as a funny of kind as a bunting so for and the family maybe no crown that's why I said a year. Opinion, you are going to do something contesting me, also contesting me on the seat and the question. I know does not mean say, Linko to and a movie a big good hoofy because me say will be the yummy and yummy day. So why would I go and do that? That's a big office of the special prosecutor. It's a big office. Opinion or down to your to say that over to me, I'll show me I'm a but what I can't I'm going to investigate. Yes, sir. Make politics
become a better, I mean, you send them catches a better time. The politics, I'm only 2-1. I don't have that power to even go to special prosecutor. I say my instructor and say, go. Obi or letter, Mr. Ramo, we are also like a catcher office of the special prosecutor. They are Kratana, Metro, let the cry, only Kutakra, the only Kutakra, the children in Pasha, Masaya, media come office of the special prosecutor, uncle investigative, a year control accountant general officer. Some no cranny pay, Metro, and from a figure. Almost any Pacrono, and some Ramsam to Jano be a Huno Muse, can I do a thing? Sao, you contum pony, I am password throwing on the corner, the crater, in the stamp decision, make you let the beer, a trap command special prosecutor, made the letterhead in the day, and the stamp was a decision. That letter no I'm touch out, almost a meeting. Upe solve the contest here, fine, come and contest me. Upe said, when I made the prayer, I have no problem because democratically, they are all right to contest. But me and Pasa and Mugasi, Contemporary and from them, with the Bemois, the Diana, I call degenerate into other things. Mesre, no crash of the end. Minister to Minokra, of the special prosecutor's office, having been there, I don't know. What am I going to do there? I will tell my delegate. The other people are engaged. And he has been a special prosecutor, no, or investigate controller accountant general. What benefit will it bring it to me? Obi Ameno. My people for a penny. I'm going to permission. The delegate penny. I'm going to permission. The model bar neighbor. How many Jimmy one more person to us? Now, why would I go and do semi concatenate with your own baby? I didn't know that. That's the moment. Can I lay a cacacadia or to a man and the cacancy? But you are almost as some no one. Who come to the constituency has a lot of needs that we are working to bring here. See a boy home and say, "Let them go." Me and your mother be. I know I am a focus. Now, something the same way. We be cautious them no body to move person that can be. It be good in fear. I only corner someone. I'm not ready to respond to that person. You can go ahead. But you know, because no can. That's a many opportunity. I will be some media. Like I said, to make and see. You control them. Office of the Special Prosecutor is a government. It's a big institution of the government. To me, there are several institutions, the Office of the Special Prosecutor, or Shilishim. Then you are downgrading and ridiculing the Office of the Special Prosecutor. I don't think that is the way we should go. Politics. Let's do our politics properly. Okay. All right, delegate ya sema na wo kan eno nso kra ya te se mo do ma to payroll so mfie mienu nie delegate ya wa achim so aduro wo mo sankwan pa o obi anu anu kwa bi ani obeden na odi obi akoto control accountant general payroll so a oni pa don ye abaye adwuma some of these things sometimes very sad so benya obi obegi how can you do that on me yet obefa kan be so no be Obama constituency, delegate, no one want to hear family. They are so focused on the work, they are preoccupied with their friends, so much you create more. It will be better, so we will be out to feel. I am contemplating them, you're not correct. So they don't work there, they are not going to work. How can they better know what they are going to buying bills? And also, someone say, hey, no cancer. And contemplate about the two. Look, Rabia, Nani and Yamama, they drew a back to us 5 times. How can 2008 from 2007 late part of contemplate them say, and then you see one shot here, but bye. Maybe they because they had said a year control accountant general, a bad contest were declared. Hoping he said, Namaya more bad contest. That is why they are coming outside. They are no money about. Officer overcome if I want to can you and go catch someone. You come to someone who could be any. I somehow go kind and you're not correct.
Papa mean to say the fact that so contest minister say member support to the NDC na I can contribute some money to Papa no fi. I'll never do that because we are the young man. Me say anyameke. And when you show I'm not maybe I need December 2 shaka and you know correct the contribute some will be a cancer. The year no I was Papa ni 8 year ubika. And contribute some. Okay. Yera ma yena sinye mfensi ha but ye pese wo man ye official ma yen. Obesan akobium. Oh, na ayi the ben dey see a 20 and as it today enya ye night church rather me boa. No kre. Me gina mo anyame no 20 e die nominations na meta kopa for. Na di kan e dey ato party money na ni se nyame aduma. Aduma me ye na meto aso. Aduma no bebre na ma sha ye dey so na mawi. Instead of you, I make sure say, my year reaction and set you once and I said, my home and my home. The drama the Panama Yaxam come not 20th December. For me. I'm a quack of failing and maybe a cop. I make them up pretty big. I may have my 27th of January. I call pretty big. Papa. Okay. Honorable ma yena se enti said ya woka se wokoye committee adwuma mi nya wona kwotoa so ekwan bam na oba efia na ye no abonkomo. All right, yes, yeah, that's it. Yani Honorable Kennedy or Senior Kuna Coaching Coma, Chims Wedrum Rashibajani, or no chrono call or main Rashibajafia, Parliamentary Select Committee, or normal rules and highways in some sono, or no, and or yetitini, or Chese, one way, Juma so then cranny a friend one. Yanen Cobon Comono, ma yenani a home raya bar. And common on Yatia come, yet it was so. Otomrosi, no furniture you say. Media down to what? No matter how far we come from here. A mighty power of a buy. Adaro. A face or the mighty power skin ointment. Abeja. I'm a 200 year rabbit to say. Kakare. Mighty power expert ointment. Your cocoa drama pama obi a cocoa every free. Say would the mkunis slash pet na echo. Order for and Emma cocoa any with them. Mighty power says. So we young at him na yet stone cracker. We hear mighty power keep fit laxative. So we have no boom kudu na kutua. We hear mighty power keep fit laxative. E bema we have no mu ag. Mighty power tonic. E yema sisiare. The mamo jansu die mu afusani. Mighty power. Esi ho poti. Semro yi enye mapemfo. Abata yo mankola no fo. Enim kola omunya mfie dum. Etufo frɛ 0242 725 009. Announce 0243 122 192. FDA agi edwedie inkrato yi ato. Me pa ochaw ehina kokrantu mika ejina me kwapa kwan ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho ans na me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Enya grow me ba no JHS results ba na nya kra. Oh school choose e kwara mo paso mo fa no. Ai na Bright Senior High School me train ka me de ne ko na nwoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretarial and all technical courses. Building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School Suho, Woba Fellow Baby Pennes out in a bar on Felibio, and you want Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina, I will to me at Chim Eastern Region. Forms our all regional post offices and a radio stations Pimu Frey 024 207 1185 and then 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Ghana for opepedu ni echiri a woye adwuma no wo mu be opepe baako ne mpem ahankro pena wotua won to bua wasnet dodo no a se wodu won peni yomu a won susu bi a wato ana won ma na ye won ani da so wadwene ho se won ma betumi ade wo hwamo ana se wonyini cha wo susu a wato no e betumi asa ana se yare bi betumi abo afebo eye nhura se wodu won peni yomu a wo benya adofo ama waboa osikasem na mum endane ohaw enna won so se wo pamade dwadeni emranimni ana se wo ye adwuma ene abrabomu ye nanso ochina ebetumi asesa fa hodom seed a free snet na sa wo ba wa homegye mu ana sa yare bi bow a wontumi nya adwuma bi mu a snet betua wo pension na sa wo free mu nso a snet betua sikapudu ama wona wugya wona chiri eye wo da atwe fa no personal press star 711 star 9 hash na sha si tua won toboa fresh snet was 0302 611 622 snet ye di yamboshe so kai sen hyehyɛ kakra da ho SSNIT Abina, yani
Metam young quay. I was a copy of drone moon. Menantica cry and my bread. I watch Yagumiso. Mensuminti apo. My hojo. My posu to me. Machinka say me ya. Mentino to chumi and kasa. Iboye. Ah, na our father Monswane. One chancran yebe you. Yantiapo. Na anyway. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia bedwaswa ye frano na ibomix. Aye for general well-being. I don't asam yare you. Amba sesia betumi adwumaden. Na ibomix no eyema wo bia ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi anwututuo. Wonu mu akenkan. What yes you na okro no. Na yenu matuo ya yentumi ni din so e. Enu na mo be an over the counter shops. Dudua na Herbal Ventures. For 0244 774 206. FD aje edwede nkrato ya atum. Voila! Enkrofo mama mere nyame ba foso travel and tour. Omo mamani ajepa. Omo anya tese enkrofo no. Na anu enkrofo a mede me hu gya wo mo no. Omo ma me brepa. Anu nti sa opese otukwan ekwa abrochira. Aye nyame ba foso travel and tour. Ana wosa ono omo ahwibom. Sa eba ne sa o visa ho nsem. Aye passport assistant ya. Omo be boa. Sa anso na birth certificate assistant, police report assistant. Anya no nko a. Sa ebia opese otukwan kwa abrochira kwa ye adwuma. Ana sa opese kokosua ade bia opese kwa abrochire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana opese yetwama wa ni na no ye beye ama kama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia opese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, ana Japan, Dubai, Qatar ana opese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ene ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma kofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakwan to samu dayesom ebam one day no be 2 days one day only one day no be 3 days Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me ba cho yeda asese watwen yam yakoto nkraba sima du na agba pa no pa no nkono ho hye ne nso ma ache. Eno ni dwumadi ni din ofre me Obuoba ofori amanfo ye toa so wa King of Grace. Ase na migusu ana me ka che ose Nyankopon ya dema kwasia dai no e ade omudwumadi kase no e ba so wo mo ade ntete wi a ye pon won ho ama ya show mo asofo ntade ena afei wo mo so a ya asofo dada ye pigyo mu dibre mu no dwumadi ni bekoso ene nti ya no ahye ne nso de ama me na mpanimfo awato nsa fra mu a o ma je pene eba no enye mpanimfo keto a wo to nsa de afra wo so se fo wo de bebo mu de mu na enye fefefe pa branches ne de o mu nyina eba asene wo mu ne si wo mo sere so brama ya sikuma aboabo anamase odan asen awro aboni achiase wo mu nyina eba na wo mu de wo mu anuonyam aba bo mu de mu na ye fefefe mpanimfo to nsa fra mu ne do so papa eya no ahye ne so se dwumadi opani esi ne sere so eye ye ankase so for Reverend F Kansa ena dwumadie no esi ne sere so from Promotional Enterprises ye nkan kyerɛw sɛ dwumadie no ebekoso nyame ya adom akwasi ada no nkrofo ebeba hɔ no ye bema wo mu nɔkɔnɔkɔ ndie kakra nsuo ne akakeka ho ni nyina ɛyɛ from Promotional Enterprises hɔ no mo ne yɛkɔ akɔfa no mepa kyɛw sɛ program bi na wo yɛ dwumadie bi na wo die wo pɛ drinks ana sɛ cosmetics no achi ye ba no provisions ya hodoɔ na wo pɛ ɛno anso de wani bɛkyerɛ mu wɔ ɛyɛ Frimpon Enterprise adwumawura se nka kyerɛ sɛ ɛna adwuma papa nti sisi a no wabiebie ne nkrabata ne mu okɔ Achimodan Madarina Hotel ase hɔ no a wɔ hɔ saa nso na Canadian Bank dan ne mu wɔ hɔ ɛno achi wakɔbie ne nkrabata no foforɔ ɛwɔ ɛyɛ Achimodan Kwantanum New Market hɔ ɛno nso so yɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me 0244897525 0244897525 ɛna 0206473953 adwumawura no ɔse bra na bɛtɔ wo nneɛma nyinaa ɛwɔ ne hɔ Pepiasia Mpadu Enterprise nso so nie wo abusua ɔse sɛ yɛdansie ho nneɛma na wopɛ cement na wopɛ a cement no ɔwɔ super plus super cool ɛna wɔwɔ super strong iron rods no so wahodoɔ bebree na doa nso o bebree no a strong marine balls saa nso na roofing sheet no ɔwɔ ahodoɔ bebree no a binding wires wire mesh headpan shovel
ɛna block machines mekyerɛ machine yɛde twa blocks no ɔni nyinaa bi saa nso no sɛn twa blocks no bi ɛwɔ ne hɔ ɔtɔn nwea supply saa nso na boɔ ɔtɔn supply quarry dust nso so ɔtɔn supply ɛwɔ hɔ ɔwɔ cars akɛseɛ wɔ hɔ no mu asɛ wotɔ nneɛma wɔ ɔmo hɔ a ɔde bɛgum ne baabi a wokɔ no ɔde akɔgya wo ɔdan aboabo kwantempɔn no so wobɛhunu yɛne Akim State Junction ne ɛbɛn saa nso so ɛna Jubilee Hospital nkyɛn hɔ a wobɛhunu yɛn New Market nso so yɛne New Market no edi animhwɛ a yaba bibie nkrobata foforɔ no wɔ hɔ Achim so aduro nso yɛne Apiani Junction edi animhwɛ Achi ase nso yɛbɛn ɛyɛ ahwene ase wobɛfrɛ yɛn wɔ 0244 166937 0244 166937 ɛna 0208 299115 0208 299115 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na yɛtumi agye wo soɔ me ne wo ka sɛ Achim Aboabo electoral area assembly member ofie ha yene no eba bebo enkomo na Bright Senior High Technical School say oba no watro BC na wie ne resource no so aba na so school onya ye no wani hye da nye ho ampache ofa oba ne bra Bright Senior High na omoma ne ntetie teacher for ho no mo no examiners wo mo kire wade omu ne eba wasi no so obetwro ewo ho a atwa ama ho ato kama e ba cho Bright Senior High Technical School no courses a oye ni Agric Science, Business, General Art, General Science, Home Economics, Visual Arts, and a Technical. Or any be a chim kukren to me, Kufodia Chilhon, I'll be hunting. A pacho, ya war hostel facilities or ho, I could anibal being a baby a dam and Huaton in Pruka, and yem panning more so. Oh, you know the scene chain, sign war Bright Remedial School. Ebiano true be a tra fa, or by a horn way a pa, na fa. Bright Basic International School in Soho, a free church of Pimon Penny for GHS and level 242. 071185 0242071185 and 0277 147727 0277 147727 eye numbers ya be friend Bright Ajo so Bright Senior High or say building dreams shaping the future e ba cho e na wa hye ne so e dia mayen na F in cancer asatech so say a long span roofing sheet product na wo pa tutumirika pa ne brand ho we nyina bi sanding seam self lock IDT IBR sizes no 0.3 copim 0.6 standard roofing sheet nso aluminium aluzen galvanized callet and a rubber o nyina bi won hono mo sanso so na ye ba accessories nso a raised cabs rain gutters valley gutters side stream 14 feet copim 8 na doa no o nyina bi colored nails wire nails sanso ye ba no roofing nails a obi wako China and wako fa metal doors and a wooden doors Turkey and a German metal doors ni wooden doors no oni nyina bi wo ho China plastic T&G oni nyina bi wo ho papa e ba cha watete ne bo ne so ko na ko tobi na fa di udwuma wudi nyina ye san wo block factory wo ho na emom ni amebo din roofing sheet ni hardware nkae ni nyina no upebi ata be hunu yen Achim odan ye ne Kia station ni die no hwe wodwa kese no akiri ho enomo Old CMB Cocoa Warehouse on Subihuni. Yam Block Factory no in Tiamwa Hotel Junction, Yabang Ash Foam Depot. Me pacho ya no watching so say free transport ewo ho baby aukobia. Yadebe kuja so and free estimate ewo ho. Yaji ahudi ti 20 years manufacturer defect warranty yadi atoso quick delivery. Within 4 days baby I will be at the bebro. Ya no free F and cancer L 0245 979311 0245 9793 11 F in cancer asatech was a total solution of any roofing still anointing nyankopon ya adoma wo chena yedwumadi yedi be pie ochena nyankopon ya adom a na yene aboabo assembly member hopefuls ni nyina atimi ahia na afei yahwe abisebise omonsem ba komienu bi yebema won so kwan aboabofo ni titiriu ya amomra ochena Tuesday dia won ko ba bia nti ya amomra na mumebisa mo honorable members no questions na mo fa no yi mfa mamu nemom efia ha no mo anopa yi sisi ya de eye honorable apia kubi ena yene ne bebo enkomo amukachi ena wotai friend we popular papa assembly member obaga na ha no mo a wote so honorable apu mboko de ye nua menua obi bega say obobo ba no no ani enti amukachi a ya gbo din ate na ewu awuni me menua oh I see o say ko bi mebo a yes wakofa o forms a ye bibia sa pepepe atisi ya na de ugina mu dendenden o ye number 10 me number 2 I didn't know person ko bi
ya menwa medase de kan no me de enchia mu ade de ma aboabo man ene mo listeners na umutie Ahenkan FM anopa yi ena de toso me de enchia de ma nananom ene timamufo na memomo afisia paso emse omo nanso ene eti edidi ade na me fa ne se me bosseba ba ko pe ye aboabo electoral area ha say o hwe aboabo ye history obi ani ho a wadi assemblyman for 2 consecutive term meaning the only person made assemblyman for 2 consecutive term nyame adom so a ombesa mame akwanya no na masan di adebim na o hwe assemblyman me bedi ye a manya support unse uye bibi na se oman no esunsum anaso mo honhom no etawachi a ma wo so bibia bibia no esi uye menya support from timamufo no ene obi bia empanifo ne nkwala nananom ne obi bia ma sa support no me hwe de wa omudi epia me edi pushi mi na me hwe baabi a epese de aboabo kodu na yendu ho nti na me sre se oman no ebe ma me kwan na mpempenso ene arehemu a omo mimu no mesumitimi ye bibi na daachin bi no yeni ho no ma yetimi aye legacy bi ama nchirima omo mbeba nso no omo so atimi abeka sem ni bidu ya obi bae ebe ye adwumade sei e de boabo ena ema aboabo mpempenso a yedu eni nti na me pese me koso na nnwuma pa me pese ye de ma aboabo man no yetimi edu anu nti na wo pese wo san ko biom nti ye fa ballot paper no nyame ya adoma wo chena na wotwe a oda number sen me da number 2 me da number 2 oh okay da number 2. All right. Oh, dia what so dada into wo questions no be sonko kakra. Emfie nwotwe nie. E na wa ba betena so assembly member. E dia ma achema boabofo. O dia yemfa ne se ene ekura wadwen asesan so nko biom. Ochena den ne de be kai wo. Yeah. Me nwa me dase. Unse se ne amedi kan no. Senia oman na akoma ene mu bibia da me so no eboa me ema kwasi broni be ka se ejinja me ema me so me go esama e de ye nwa pa menwa ma me nka bibi ncho me bedi as asama member no na ye wo challenges be bre e wo krom ha na one of the challenges are na ye very ipa o hwe ye have a center o hwe e ho na satan na chip compound na sebe ye gata eda ehonum nan enfortie edi ema ni na propro ema chi se o ko kra ntokua ni na ampa meni nananom ehia ema me de tu manim se nananom o hwe se ne ye have sent ye chip company city a anamo be ne be fa so a ye betimi aboa na sa we no yetimi aye anche ena nananom so mo sika wo honum ampa o me yesesa metal gate na wooden we see ni na eme de ye metal doors esisi ho na anche na omu fridge kra so a ye beto aduro ade agumu eno so ye ka kire nananom adaroma ema omu boae ena me ankasa so me wo ankrankra bi a adofo bi a omu amanone me ni omu tu sa na mo no ema equipments pa hospital equipments any even installation of since any other way say ema ni na no ye nsisi kese e we health center ho ema nyame ye adom ema Ghana Health Service upgrade ye health center no me no ka say from chip compound to health center the upgrade from chip compound to health center se si a me no ka say ena mame bo mpanifo bi abaso o nana konti hin de meken odimu akotin yi pa aboabo hin ofade chemmo eni mpanifo bebra omukeka ho omudimu akoten recently crowd de jase hin nana jase hin ene nana aboabo hin ampon kubra yes also another chip compound ewo your friend say Ghana waterfall facility bi wo aboabo hin finachi eno so the same thing ye de koto nana no manim ye de tu ya pe na nana jase hin say ona bo de makan mate ehwa ape o say monkona monkobusa ceiling fan TV fridges ene nyoma ho bo me no ka sei watoto ni na na de odi aba nti mehwe meka me de bibi koto mpanifo na ahokeka ne ani je a omo de hwe e de boa ya na me so ehye me nkran se
se me ye bibi na menya support say a ene ade na me so me go extra ma na menya bibi ede emfa ma ayi aboaboma. Just recently last week ya eno so o hwe ye health center ho no ma sabe TV ana ho no eye nana oti ena eto TV ne ebre yen but unfortunately TV ne essay nti me to eye is food for anim omoye farms foundation eno so ankeka ma pe me ho ma no frem say honorable ya to TV a ye pese de be OPD honum sabe ayaresemu no okọ hospital na say o kwohwe oyare mu na say ebia endu so a na wote honum na say TV wo hono psychologically e reduce pain na o fam no kra no man ko fam ho apẹ quickly so ya to TV na me auntie ya wo Australia on so the TV mienu me de ba ko kobo in charge office na ma san de ba ko so akobo OP your friend say word ba ko ho so me the TV akobo ampa just last week ya yes anyuma nti o hwe the kind of support me nya free ankrankra ho na de bia na hye me nkran say say yetimi nya sa support we na emfiri aban ho na free ankrankra aden na ye nyere ho ne enkoso enya yi eno nkoja ye school ya ye Aboabo Prezi school eno so ye nwa odi eba ye de tu nanim oso o munya botre enche na baby ankwala ni jaw munan anche ena eno so wabesi water closet modern toilet eno me ka se ye fire o papa yes any especially praise be asore na nkasa so wo san kan mo ho me san kan mo ho me asafeni enti ye bo ha ne ye bo ha sa pepepe me nwa odi so ho eno so quickly na de watutu anamoma ya babesi eye toilet fefefe ede amomo anya no kwa o hwe eye yensu a ewo ha se ya eno so na ye borehole Chinese aid ena ebeye ma ye mbetu borehole no ma ya kafo o hwe aboabo baby aboabo level adu ya na ye kafo eye a o ye so a enche na sei eno eye covid eba ye no yenya sika kakra efiri mu eye nsu a yebu no free no yenya sika kakra efiri mu nti me unit committee for we dey member me unit committee for abaso pa na jumadi ami yedin no enye me nko na me di me unit committee for almost sofa bi na me so ma sofa bi eye brakon eye oluman ofasoku eye ofin Godfred eye Joyce omuna obi asofa bi nti mimi so ha no no mo so ha nkakra ene se no sika abayi mfaso a aba no se itimi dey ediye bibi ampa sika no na esua enso de ebetimi edia nti edi kan koto polytank ye toto ho nwoma kakra ema eye chairman pa ben onso ba bi obia me chia no ye ko free enwoma no bi o me no kasa yi eka kra wo mu a ye ko free nwoma no ena eye Pizarro aboa ye de ye adwuma no menwa Pizarro so ede eboa me abo ne anwea ena mesinfo ebi so boa yen blog so a ye de ye nkrofobia nkrankra ena boa ya ye wie adwumadie no na ese ye totals efa ho eye enum boso asokwa he a on free aboabo ha babia me de koto nanim se ese ye totals ye fe no nana ye fe no bafo boatin afum the second also any honorable meboa o yi over sika o yi almost 5,000 any o ye dia ye tax ato eye insuo na esi ehase ya enche bia nyame adoma ye bebie insuo ano chese ankrankra support ne ahokeka omode eboa ede boa true me ede boa aboaboman no me fe say ensi peye nti se me koso ne etimi ye enwoma bebre ne ede ma aboaboman enye enonko a o hwe eye yesuku sem ene ade a eno so ye tu ana mo bebre first pa no na eye school feeding na bi ni aboabo krom ha sei ba bia no a na bi wo na ye rewura mu ene mpanifo kasai ema Aboabo Prezi benya bi sheda ye benya bi na fesu salvation enso ye benya bi ewo hodum a enkwala no ye mom aduane edi ewo hodum uye no so kwa eye Aboabo Prezi JHS first pa no na ele edunmi bi na school no eye gukra medicoto na nanum anim se nea enyoma akono ye pese eye bus no Prezi wo primary school ha sei na JSS enkwala ne wi a na ebi ko esheda na ebi ko Prezi ni ehun se performance a na ewo ho no na enye kra okọ class bi ebi ye 12 ebi ye 14 ni ade a ehun se na performance no ekofem ye ne nananom etu ho anamo ema me tro nkrata ediko eye then director education director ho emi etu ho anamo se school no ye pese ye dane school no ne be di Prezi yo ye ni Prezi de senior discipline eno so ye tu ho anamo ma mpanifo gitu mi no kase eye ele school na ekofem no
yɛtimi adane mu ma aba bɛyɛ president nti sɛ yɛfrɛ no president JHS ɛma performance so mebɔ akyikyafoɔ a ɛwɔ hɔ so aba so paa ɛyɛ headmaster ɛwɔ hɔ ɛne na akyikyafoɔ a ɛwɔ hɔ nom mebɔ ma aba so wonim sɛ this year BC ɛtwerɛ no akwala baako ma onya 11 ɛwɔ hɔ nom so last year kɔ hɔ no mo ka yes ama ohwɛ performance na the way performance na ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no na mehwɛ support we a akyikyafoɔ a ɔmo boa me we ya na ɔboa me wɔ ha we ya na ɔboa ha senti ade na sa support ne na nka bom ne mfa nye bibi ne mfa agbabo enkodu empempenso bi ohwɛ salvation so the same thing salvation me buy no na ɛno so nkwala ne ko school ɛwɔ ɛyɛ asɔre dem na asɔre dem a yakyichem na about 4 classes ɛkɔ school wɔ hɔ then MP William Japan Kwetu ɛno so yɛde kɔto nanim ɛma na daroma ɔyɛ sɛ oh get fund see school dan bi nti ɔna abo nyabotre na yɛ there the first of its kind satan that modern cage ni nsi bi on patem ha ye ha ni di kan ebc bi first ye wie so osan de 6 unit classroom esan de pay so na o si omu di sa adwuma me ne contractor na ho no edi nkomo say ye wo JSS wo honum nti ebetimi a on renovate JSS no ampa contractor ni gitu mu e mo renovate JSS e penti ho e de ka ho free anche na honorable MP efrem say wa arrange nkonya de office equipment any nkonya e de be good school num e ma ne ye ma e ma yenya SS e me de ma other schools no kra e wo ho e na KG no so e ho so e ye chema udu enso promises obeto TV odo so to TV e de brain nti me hwe supporter me nya free ankrankra bibia ayi anamo bia betu bia no na enya supporter na me feel say amanfo no e ma me kwan na se me san kɔ biem a yebetimi anya enwoma no bebre na de na abroso ma aboaboso atimi afa ne ntoma pa afria okay se yeja wa nsem de obeka bebre no a but yebeka sem no ye jabi because ochena yebesan no wahia biem e wa ha na mame ma ho me kakra na me nso me mfa aseda ma maboafo na me san mra ye ne eye honorable apie kubi ene wo fie ha no mo anopa yi ye bo enkomo or as part of assembly member ediama achim abowabo electoral area ono an otiso ene opeso sign ekọ eye aboabofo ho no sama ni tumi no na otoa so ahobrase kwan so ono ye ne wo fie ha no mo ene anopa yi na yebekọ so anso de aseda ma aboafo a omo adaroma oma make this conversation possible amwetimi tie yen adwumawura toa so Xmas football festival no so eba so achim so aduro mra hyebedwani onimnyamfo Kennedy osenya akose organize football festival e de amane manfo a ewo ne mpasua so ho enomo eye burunyai emu nyankopon ya adom a burunyai emu e besha se 25th na wakowie 1st January 2024 eya no washa se 16 teams no hwe animu se wo mu nyina bekeka mo ho abom no mo aba 16 teams no ubia obeba bia no yebema no 1000 Ghana cedis no mo friend say appearance fee no 1000 Ghana cedis se yebo wie na wo na wodi nkonimu a trophy na jersey na fee obesan de sika 2000 kani sika no 20 million wo de ka ho sanso so na ne obeto so mienu no obenya 1500 kani sika 15 million no asan de trophy ni jersey aka ho ne obeto so miensa benya 10 million kani sika no ene 1000 obenya trophy na jersey entia na wa hye ne nso de amame teams ni nyina ebeba no wo wa kyede kama ode bema wom aduasa apoli awisa coupon akote ademra na etuntumrem otonsa de afremu nyina se monkeka mo humomu na mofa mo team no emfa emra 25th na dwumadie ne hyase 1st January na wo bewie ebekoso achim Swedru AstroTurf no eso achim Swedru AstroTurf no so na dwumadie ebekoso na o kyerɛ sɛ wɔtonsa de afrɛ mu nyinaa ne titiri wɔ mu ɛwɔ ne mpɔtam hɔ no mo no Ahenkan FM, Bosomi FM, Community FM, Achimansa FM any media partners Jubilee Hospital so sɛ brano hwe apomuden ne mfa ma wo na wo huntumi ntɔ 24/7 wɔn wɔ hɔ no mo yɛ adwuma e ba kyɛw ebia na wo sen ana wani ɛna wɔ ha bi aba ho a o wa dokotafo hɔ a wɔn aben wɔn bɛhwɛ ama ho atimi atɔ kama wɔwɔ canteen wɔ hɔ no mo anuane no papa bi ɛne yɛn no atɔn ɛwɔ yɛn pɔtɛm hɔ nti ya no nso aba na yɛ sign so gye national health na private 0244575799 ɛna 0241784645 e ba kyɛw fresh numbers yi a yɛbɛgye so na afei nkɔmɔ ɛwɔ hɔ no yɛtimi ahwɛ adi senate force yɛn kan kyerɛw sɛ ɛyɛ wo daache ɛnti fa ne personal kane no ne yɛso wo mo a wɔn yɛ aban adwuma
ɛna wɔn mu tua senate no ɛne deɛ ɛmfa ho ne adwuma a wɔyɛ nso betumi atete bi ato hɔ wɔdaakye enti ɛno akyi bi agusu yɛ adwuma no ano na ɔhaw bi apagya ne mu a ɔmo wɔ invalidity pension benefit wɔ hɔ ɔmo de bɛma wo na wɔde akɔdi adwuma saa nso so na wɔ survivors lump sum benefit ɛwɔ hɔ ɛno nso so ebi a wɔn a wɔyɛ abusua n'ani ɛna ɔhaw bi aba ɛno ntumi nkɔnkɔyɛ adwuma bie mu a ɛwɔ so ɔmo aka a wɔn a wo feed wɔn no ɔmo kɔ so adidi ɔmo se tuatua sika no kakra ɛbɔ to a ɔbɛprapra kyiri de wadeɛ de ama wo ɛyɛ wo daakye ne nti fa ne personal wobɛdaale star 711 star 9 hash na afei wahyɛ contributions no ase anaa wobɛfrɛ wɔ mo ɛwɔ 0302611622 0302611622 wokɔ senate office bia mu a saa nkɔmmɔ yi ɔmo no wobɛtoa so adi mass energy gas filling station sɛ ebia na wo gas no asa adwuma a woyɛ nso ma wo ho kwan ma wo nkɔnkɔ fele ɛno ane so wɔka kyerɛ wo sɛ wobɛfrɛ wɔn wofrɛ wɔn a baabi a wo bia ɔba bɛfa wo cylinder no akɔ fele ne kama ɛde akɔsi baabi ɔfaa no asomdwie mu adwoɔda kɔpem adwoɔda wɔn wɔ gas wɔ hɔ wɔn yɛ adwuma a wɔn mpɔn wofiri aboabo na wokɔɔ dan a yɛwɔ wo nsa benkum ɛso wotra rice sander fitting shop ne washing baby wɔ hɔ wofiri wɔ dan so na woba aboabo a yɛwɔ wo nsa nifa ɛso wotra first one no a yɛn ɛne ɛyɛ second one no ɛyɛ a na wafrɛ yɛn sɛ wo gas ɛsa 0532 929189 0532 929189 and a 0554 391610 0554 391610 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na ɔn atimi agye wo so companies yada roma ɛna ɔmu kura yi mu anɔpa yi yɛda so ate akonya kɛse so a yɛdi nkɔmmɔ wɔ ha sɛdeɛ yɛdi kan ka kyerɛ wɔ no yɛne wɔn abɔ apia kubi ɛna ɛbɔ nkɔmmɔ aboabo assemblyman ɔsan ɛpɛ sɛ ɔsan toa so biom ɔkyerɛkyerɛ nneɛma a wayɛ ɛne sɛnti a wɔsɛ mo san ma ne tumi na wɔtoa so ɔnabo yɛsɛn mu akɔ aba biom nneɛma no deɛ wakyerɛkyerɛ deɛ wayɛ wofa no sector by sector health ɛna ɔma yɛ education sanitation ne n'asefoɔ nyinaa ba sanitation ɛho hia paa aboabo ha no mo den paa no wɔn ha ɔkɛse a woba bɛtoyɛ na den no wayɛ afa ho yɛ omi nwa me san da se biom so ya ofa sanitation a ɛyɛ challenge kɛseɛ paa ɛde man a ɛno no yɛguso ɛɛko but yɛnko nwieyɛ ni na ne sɛ ohwɛ sese a the entire municipality a woyɛ ɔdan aboabo ne ekura e develop kɛseɛ paa nipa so ɛde ɛbɛ mu ntɛntɛm paa na because of that nti unse nipa dɔso na nwura so ɛde ɛdɔso nti obɛ hwehwɛ a ɛyɛ dam so no ɛyɛ me baayɛ no yɛne nananom tu anamo saa time na ayi adrafo ɛdi dwumadie bi wɔ ha yɛkohu mu ɛma mu de machines na yɛwɔ ɛbɔla ayɛ pepɔ paa ɛwɔ hɔnom ɛma yɛkɔpia ne na de kɔ akyire nti ɛba saa no yɛ sɛ then yɛbɛto bɔla no akɔ akyire kra ɛmbɛn nsuo no because hwɛ sɛ ne nsuo siti a tourist ayi paa kɛseɛ paa nti yɛtu saa namo no but nipa ho adwuma ɛden papa wokɔ yɛ adwuma ɛwɔ bɔla no so kɔsiesie hɔnom wie a waba no ne amanfo so esi akyire na omo so like omo to bola no gu baby basa dodo na yetu anamo me ni zoom lion okọ bangalo a dodo no ye ni zoom lion kasa eye mame Agli Thompson ameken na chi sei na ho so ye to bola egu honum e mame ye ni zoom lion etu ho anamo efa former BNI for no e ma eho yetimi clear bola e ho honum e ma ye mamanfo dustbin e ho honum a omo use dustbin no nti ehɔ no kɔyɛ fɛfɛɛfɛ the next one no dam so no because of say population no ɛdɔso ɛna manfo susu ɛne ɛban nti ama ɛhɔ adwuma di no ɛden na ne ɛpɛ baabi a yɛde container ebesi ɛwɔ hɔ nom but unfortunately assembly no containers a ɔmo na no ni na asɛsɛ sisi a ɔmo ni additional containers a ɔmo di besi baabi nti ɛno yɛ one of the year yɛ hwɛ sɛ going forward no betimi enya container foforo nanka yedi bia besu nanka ento bola no de fm go fam meni zoom lion so edi nkomo a omo so percent ka omo brave bi by no it come with a cost anka every 3 days bia anka omba baba abefa nti na ese eno no ye bepa obi nanka watra ho ukoto bola na gu awaje no de agumu no aprapra ho fefefe but with a cost eno no ese engage timamufo no ne anyo mo kasa na ntiase de ɛyɛ adwuma ansa na ntimi implement da model no ɛwɔ hɔ no ma ɛne ayi ahemfie akyi hɔ no na saa model no bi na ɛpɛ sɛ
dache going forward no ye dey saa we ni bi ba okoto bola na gu a bibi kakra na nipa no so mo so almost aprapra ho fefefe asisi ho na emfa yare bia embre nti sanitation no one of our biggest challenges are mi susu say me next ayi no ye beteki ayi e wo ho pa ma eno so ye betu ho anamo na just say waje atum say sanitation dey ade a ye wo how kese pa yes anyhow because we have abu kru kakraka yi a me dem beto baby e kokoye ye hu yi ni mienu de wo kru mfimfin ho ene ne ye wo Jamaica o say Peace Town ha yi aha de ne de say mahu say amon ko ho nti aka de wo akire ha yi na we say de abu kru ya kakraka yi a eno ne ye den na afa ho yo me nwa me dase ni na ne say ye tu hu anamo eye de wo eye ekwan ho ase me ba me first time no ye renovate ene ba kwa we chiro esiesie ne fefefe kama na aye nipa ho adwuma nti o kan ya na ebibie ho sebe eye ye jana bia no ebitimi di bola ene sumie ene pad ekogum nti eye ma na se machine etwe a entimi ntwe na atwe mframa kakra entimi nyayi nti na edu ba bia se manual dislodging aje se manually nti aje se tutu fam na manfo beyi ni edigum ena no so eposu health hazard bebre omomote ho no nti ekoye ma akasa ne ade bebre ebae na yesu etu anamo kakra ema Ghana first ye say ombesi ajana bia no be Ministry of Local Governments ena etu sa anamo no but unfortunately ye ha almost started dwumadi no mienu baako dam so ena baako so called the Bruce wa obonso my foundation ni bibia ewo ho na em say agreement no entimi anko yema enwie peye ma dwumadi no no kase ekonkon honum sesi a yentimi ndi sa adwuma no nti eno so eya another headache ye fight from other alternative see betimi anya ekofufuro bi a omuso de betimi abeboa na etimi anya toilet fufuro ha public toilet a amanfo be use but notwithstanding no ye ni asam no so di ngita ho se nka efiefie mu no asam no se nka omuso beboa se bi 10 bags of cement any roofing sheet na efiefie ndodo na de enya omajana bia ohwe okọ other municipalities ni ada we na ye those models no ewo ho no ma ye tu ho anamo a ye framework no na ni na no bi kan say ye nkote adrobra ni na yisikasem na proposal no de kwa na say asamo no nya ya uni to me bia udi be pursue say bia by force change ya omunye nti eno ni proposal ye de agugu fam a ye hwe say dachim bia no mbegi ato omgi tuma mfifie bi wo ho no ma asamo no be support mu na yetimi anya toilet facilities no bebre okay mo adwuma no yenim se mo wo limit ba bia mo ye adwuma de kopem because mo ntumi mfa mo sika mfa nye bibi nti niam na bi wo ho no mo na eboro mo so but you obi wo ho no mo utimi wurewura utie se de waka won se bi anje se awurewura de wo ya de pa utimi wurewura akofa sa mpuntundwuma nyina de ba se mo boa human resource nso so o ma ebinom employment ebinom ko school ne saa na sefo no nso yenim se eya na esoso de but utimi wurewura mu twitwi nkrofo bi wurewura mu abenua eno de o kan hu se mesere eyade a hu se me ocheche ni na me obi a I always encourage people to go high me no ka say nyame adom me medi asem man kra no na ya boabo ankrofo sometimes some ebi mu hia career guidance say we na me pese me ye anamotu a me pese me ye eni unso bi wo ma owie ss na bi a wanya ma science english ana say ebi a wanya bi akaba ko mienu a na bi a obetro of there ka severally and so na ide enye ye but ye wakwanya bebre ho ebi wo no a ye wo access program a some of the universities no eye me bedi sui eye ye fa emrantie ne mamu a beye insia de ko University of Education eye Mampon campus ema nkwala ye de omo ye no emu ba ko emerge as best female student free aboabo ha sei emerge as best female students dodo na graduate a se mi no ka say bi adwuma ya boabo nkrofo bi ma se nkrofo e boam ebi ye lawyers sisi a ebi ye matrons mu free chroma nurses ene achichafo bebre normally ya na me pesa oye bibia obebo amanfo din ye ntimi mbo amanfo din bebre so ebi they are into security service ebi ye achichafo ne ade bebre a ye boam even this eba se me was secondary school me tama me was secondary school no
yekoto aboabo mpanifo bi omu ye chichafo eye misanina kwamo misatachimo ano ye chichafo ano mo boy omo encourage say yenyere hu nsua de through their encouragement no na yenye dum pempensu nti yeso epese serve as role model to them ai boa me wo atefa aboabofo a ya twe mu ewura mu e wo ho ma admission ade a ye de boa mu bebre e wo ho nom sabi to da bi kra Sata me tuya school fees no say ye kopa chew e ko sre na bi school fees ansa na matimi de actual exams ene ade ebi wo ha na ye sre MP common fund sata no ye ko sre bi na ye de aboa bi mu a omo ye yi nti ya boa nkwala bebre enye no nko a even efa eye insanodwuma suane ade ti say bebre dodo na dansen kra obi kra ye say plumbing any mason adwuma minfa man from Branon Chomu free. Ye announcement several unfortunately yentimi enye obia a obesua from me. And na me a year education institution bia ye friend Vicky Vocational Institute. Okay. Nyame adom ene anamotu aye 20 eye TVET ama na accreditation. Eye enche bia no eye bosumi aye wumu ya no ye bepa ho ntoma ewo aboabo krom ya David Lapia side ho no ma. Oh okay, ye VK ye. Yes. Oh okay. Eye TVET ama na accreditation obe training amanfo so ni ade say nkwala no ebe free. Ye be sa momuska aban be momuska bia whilst usua adwuma no ye gusu a ede ye ni omudi sankita ho na eno so apart from that no your friends a youth employment agency and no so se see am no ka say omo register nkwala mama brako sa registration na and no so baby a person usua adwuma bia be ma ko sua adwuma be ma osika kakra bosomi obenya sika kakra uwie so be ma machines youth start na say we so you start so ye push amanfo aboabofo bi ewom na minya onim COVID ba ye no ye say wa ten ni ade aban ma osika bi aboabofo dodo na ye ready sam wo ho ne asani sika no e de agu we so o ya sam ma nyoma bi wo ho no ma e ko so so ma manfo no so eso nya ho fa so nti bibi sa ba ya pe na quickly ma pushi na de ya de aton framam na ekwan e be fa so a e de ye be boa sa ye nkrofo no nti sa na moto no na no ye gu so a ye tu me no ka say eye me unicom teacher man onumai o ye sprayer onu say de bi obona say obi opesa osua spraying bia no onu so na famu dia onu so be ye dia maboma obi obesu wa chenkwala ne bia yegusu nti mebu no de omo de akoma so a ti say ba bia no ye ne oma di dwuma ye from ba bia omo so edi achi obe ha ma me fa we nka ho ye di Ghana Cocoa Board ekwa pam bi ye cocoa seedlings bi na e pese ye yi this year ya nesse about 120,000 cocoa seedlings. Hitherto no near ko atimbi ani odan municipality na atimbi ani ko fa cocoa ebedua wa ha sei meni omo director agric director any penifu bi ekututu anamo so adwuma na sanete say only all departmental heads ni na no edin sanwo so na akwanya bi wo ho ma yes na wo so akogibi na de amamanfo ye nesse about 120,000 cocoa seedlings say eno na me no ko say wa ya de kama say wa nka ho asem ankyere minya etu na mama kusi betwa be capture ni na say me akire yi awoba be na mete ho asem we sorry say next year you be say another 1,000 saying 120,000 cocoa seedlings e che de ma edentam ni ebi kura akọ asane manso ebi kọ achiase ni ade ye che de ma mu free de aban she da bo ho ka koye sakeke ye koji bai nti se mitimi wremu to that level e koji bibi se ba e ma ye fa amafo ababofo be miensa omo de miensa so free baby ba e be ka ho omo na no na bosumi bia no ye mom bibi kakra ye san so tua omo senate ye de boa nkakra kakra so nti next year so ye be ko no so ye ko no big e bia nipa na ye be fam no e be ko the nim asen de ye this way say no mate ara bo amema atiefo kwan na omo so emremu bia na omo so wasem bia omo edom akoma so pa omo nyawo omo bebisa wo na omo ntumi emisa mfama ntimi pa chawo utie na o wasem bibisa honorable wa ha obetumi dia ba 0201944485 and 0554820910 udini be bi okase free from Kejako bra ko yenti o rabo nya mi shawai Ahenkan FM kushemu na na pomo munite ifa ko na yesu ntia controller ona bu kwetu ana kudo ponkroma ana yan kasa amukachi
asamina papa obo ensum aka bebre na obo ba come dey on say true no na first na abo na electoral na yetu ayi fira ni mo any background but this year oka pooling centers one baby e to aba no pooling centers and na say true na say registration here true ono na asamina committee for the true di this abo ye binya 800 and na you think now say afia by from A and B so I say abo no strength adwuma abo de bibre otimi kan ye nenam adwuma de na stress abo man ipamocho ye nto an so na bibi ode abo e no fa nko wie ne ye do bi extreme wie a na ye ne say no ato na kan that's stress say ye nto an so na on fa nko bo se asan so adwuma de abo bi pa brako ye da se mo bi nto aso e bi we se e no chingi Kwadwo Kagawa also obo ba mitio na enam ne so amene ye wo 3 health centers e wa aboabo ha ono ni leadership so eni ti obesre aboabofo se monkoso ana monto no so na ombreki 80 no yes wo na MPP for de wo ye engineer no e ba ti odi be okase free o so me tagaman taxi driver staga yintio aboaba na ho ye nyame adom na ho so e radia ye bi pa mukati kasa kwa wana bua mukati kasa menyaji aje time kona batu na du oseso mimo bobo si na mimetaba bo nyende matamba bu 34 years ni yo boss na no kre ba ku kre ni wanya no kre yo beka senya no obi obeka senya no kre bia o mimi sini hu umi an twa baba no so no ni mapa ade ma abo man hedi oba health center hedi wa yo ababu kru yan kasa mpo ba hedi wa ye enya nje sao so bi no nkwa beto se ogba fole ama abo man no me ntwa papa no so no ayebi de na sepa na go nsia no wini anu mei wini anu mama wa wini anu mre wa wini anu nkokra wa no me na nkambo ye ntwa aba ne ma mu kati no ntwa so no mleki etini ma ye de na sepa ni ma ba de obo ba okay yanso ye da se odi ne bia akase free me ko no ba joy oba joy bibi abokọ de na me adu sa unsu wujinam oh yeah number 10 yeah number 10 eh na sa de beto aduru ani abre e ba so em fa eno enya yi o ko tu a ona anti koma no apenu no asa papa na ewo mu no enti mo na anti koma ni udu che wa no ma segira no yate yenti o ana pe mi fe ya mi tia ahenkan fo ni na ma ba ma mu kati ne ho asame me de bia me kaka ahenkan ni de ba ma mu kati mo be die ma mu kati one card enti no mo dia mi si form so mo ma mu kati nya platform danso e kania ni ani pe kan zu no screen na no what ni be trick mu because of munsia ne ba mo ta ba bo mai e ma mu ntie nya ko foka mo fu mani na form na mo hwe ni ma pa abamu wa no wo ye na mo fa no ko du bo cha start na woni pama mo obi be pama mo mo fa odoni na ki mama fa ba to enya politics de bia me confirmation amasma me kan say when nya politics eya boabu adi yo na ye ye ebi mo fa ba aje ni se politics na so ni se nya kopon a woni de ozon su a na obi anya bia no no then na me di sense fa gu amukasi na by 19 no na me be pega na nsa sense boy no wo ye adepa wo obeka sana to e bosseba ampa e bosseba so ampa e say e bia e to ampa omo kan sam gu no fin na nyina mo nya me di na promote ni se nya kopon ni adu no ni etika nya mo ka gu no fin na no nya me for the yes ni pa ba mu wa no na mi ni se nya se obeye amuka tie ntro kuku ani na kukudro tuani pe nya mo kan na na de pe wo wutiri mu no finance na me woni wati yeah that's it okay Joyce ya number 10 timontuma no wagina so ache fache yen we you see a friend of Floxy Angel or where in the free UK na o say honorable nyankopon hira wo pa odi no bi akase free hello good morning me pa che odi no bi akase free but the family get me akase free abo me pa che enti Papa dedi kamitia amokati mana soje ena dedi kan amokati ya bada na topa so awon papa ema youth no
Because you mean, more in any my young, send me a piano. A man in some uncle for account, a tiny because you say, you didn't cheer, you didn't do man away, or the go query your pa. No more money, am I you to punish the yeah, blow pa. No to move by into it, no chrono, a twin chat. Like I tell no, I'm a cat, I mean, Serrano. If I don't know, it's my partner. I didn't go query pa. Madame come for trust. It will be your last. Amen. We didn't be a free. Too bad went me and so. Inti, honorable security no, you beba honomo. I idea who here, papa. We didn't be a free. Hello. Hello. Morning. Morning. We didn't be a free. Nana, be my Tiffany. Chama, ain't you? Okay. Yes, you also soon, ain't you? Me booming here, Abasopa. Wait, MP, you man, you know. Where your future MP about 40 million in the year, what be DMP or that? A change is more can no mutual amount, no one share free. Let me youth committee, but on the metro and Quantenum, or no, you didn't share so, that was one high, and even I'm sure also a man. And you know, I'm going to why are they? One to so, once I know my part, if I'm not about mine. Namisha. Amen. Amen. One who could never be but oh, dear, who will be the dance here. Okay. Onso betumi aba na afi ya hwe na the course no de asi na ya call no abo ho security de ade a eho hia pa obete na information hai ye ka we yayira odi ba bi akasa free yo oboba we ye sinyi kwado kagawa chema bibi aboko nyame adom bi aboko na so nyame adom o yentie we aja me koma sem so no di kan mo bodwuma e de ma aboabo ene otaman nyina kasa nyame siramo na me tia me akwa na ke awo ye campaign manager e ma agenda ho na me come sense no boba ona bo amu ka chi de sebe abwabofo na me adom on the 19th December ana e be hye na ndimonyam e metini aka no tonka na koma to ne yam emfa ho ne nkofo bi propaganda o mo nam o tu kutro gu nkofo ni sebe ya do wa ne do ni mu so na ye ni mu. Okay. I'm not doing 19 for no. All right. Yeah, that's bebre. Enti ma yemfa course ni fancy se na be ya obetumi ayi di omo kaka na ba ko mienu bia no. E kokko ye abaso bonko. Ampa chudi ni be akasa free. Hello, Obo. Yes, sir. Good morning. Good morning. The person kasa free abo. Na ene dia abo for ma hijack ye we no on. Mo obi am free bi. Yentio. Michia on abo. Enze bebre no aka, ense bebre no aka. Na bi bi se adwuma no de eno ana wo ye no. Mesre abo man se ne ti no food ya pa no ne ye piano. Nti mesre se ye to ano so na adwuma pa wo ye no. Na ye nse ne ye koso no politics na ye se me na mfia abo ha me na me yesi fa je ka se ye ne sa emboa kuru no. Eno nti ye nhwe na yenyi saa me na mefia aboabo ha ne mfiri na nipa na oboa na dwumadi na ba akoso no yenti me moa no na enkoso bisa me ka bibi kakra isa yenje kasi president GHC em se honorable penso ene yenya president GHC ene president asore no eboa yenya GHC formally na she the assembly mensa that isa na duma din na duma pa o yenti e ma itimi benya isa se na mo frali ki primary school na no mo call schools ahoro ni krum ha let na duma pan na duma den a obonti e ma yon the teachers no e kan e ho a boa e ma school sam apani ya da se na duma pa o yon ti mo ano okay ya da se una utwa to odin be akasa free yeah good morning yes sir yeah because free asemona yeah incoming asame man Jamaica insina heavy abamfo me ma contact bi papa na o si wono no na bo amokwati unum emwa o de bo assembly eduma na ko mamu obi be ka be tuntu program ani a se na mamuam ona bo amokwati na ukọ old town ona bo Oliver omo na mesia bibi film me nka me ma contest o but uchi o ma omo no mo tire politics the politics bi ati o omo no mo ni na me ma ko fa forms se me make mind Jamaica wono na dey esi na esi won
the fear honorable Amukatio. The normal be all year, normal be a dark and inside me saving. Let's say about my for the beginning of show. Kami blame chief no, 7 with Jamaica. But move forward the winning now and go to my honorable Amukachi. Okay. And we'll pay with you know the banner. Senator because coming is the MP. Maybe next year I assembly, maybe you could be. If it's not be PM. Yeah, that's we ready for it. That's it. Nyankopon so nka so ho ne di nkonim ba bia wo kɔ no. Enti honorable yeah sorry so yeah brana so enti yeah monitor fa na fi yeah sorry so. Yeah, minwa. Hey, me that's now can security ho aye asem. Ohwe security a yetu ho na mo bebre ma ye form ward dog committee e wa ha sei na edu ba bi no na sika ene enwoma bi a ehye yenyadema mo no na aka eche kakra na even ye ma sene ye ward dog no ema the former commander of police divisional commander Mr. Adika na bosumi bia no otua ye ward dog committee for no o sika na otua de mo so emo ameka say amanfo because of me the wa amanfo ehwe de boa nti de bia ehye me nkran say me ye bibia me nya support every de amanfo nchen nti omu na boa ene bi kra so bitimi unim say me asame members no ebi ye che street lighter ebi timi eyi omu de bi me ni omu kasa say honorable je na mpasu aso de unhia me ni ankran ebi timi kasa say ene beje bob obi one street also me top bob 10 na me di abobo me top 5 me top 2 so enti nyame admo ochena ye beto ankomo ni nyina so wo ho no mo na aye kama me say nsem do obebere ya enti security sem no ye ni mpanifo 821 na mo a ohwa ya na police for no ebe fefemu wa ha sei na but ni na yen aboabofo na so say ye boy ho ban ye ni na ye each ye say ye boy ho ban sa keke o ti say bibi say ya na so wo neighbor no na mo bia wo bia okay now the aboabofo tie o onse mu twa to kra ye me catch aboabman say o ma hye me no nyam na ba bia o mo di mi akodu no mpese me so de o mo di am kwasi bro ni be ka say reciprocal say obi ye bibi ma wa na so na se nti ba bia du no e ya seda e na me de ma mu na me nim say aseda no so o mo so be hye me no nyam na yetimi ato akodu ba bia ye pese na de ye de aboabo ekodunum me do bibia se me mfie nwotwe a me bedi ye no emo mo de aboa me